Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Kalei lo me afaise le wa madiu matko inga wa lei lo po fe ama o se pupi se ma awa ke poli cha wa faila insure ase yo ka o wa iPhone fang fa lo fe me fe ya lo na ke fa ngar venga ngar fam ma sa ka ma la faila insure Ke poni se ko mai san mai ola ese kala o nga sa fa ya insure ko inga o ke ni sa nga ku o mga media ko pe e wi lisa ya o ile insure ko inga se yo la ka he usu ai ol ofisa ma ave pepa madiu O lawin siwa e au wala se te unga tupe mole lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua i aile whanau e tina po tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mahua anga i te whina ngalo i ai. Ale mwhai lo sau ka koe ko wha makana. Na, o ke polo le mwhai le lo se wala. E le si lo la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. La Samoa, la Samoa, fa'amuamua le atua o ia o la ufaavae. Ao o maini puapuanga, fa'amau situ maupea. O te alofa ia te oe la Samoa. Samoa. O whainga taia o e ona tausa ilisa tupe mō maliu. Whai poiponga, a onga le whanau. Ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lo na kamba! Wa vili ma ngei lewa maua! Kope manguele ka pungia! Kope re rope maua ngei! A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, mo so mana onga tau tupe wapi. Oi le! Ah, saka kau le whainga ruenga! Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Tātou te tālo. Lea tua pa i ae lo mātou ta mae whaavavau. Lava le alefa ma le o meka. O e lava na e liu tino tangata e ala lava i a Yesu Keriso o le areto le ola. Le nganga pa ia na le lingi efo o whaila valea ma whailonga o lo a wai mai i a te mātou se o mai lava i le nei tai au.
O a mea le lei ua mātou whaia le li e, mātou te whaamanuina lo suafa pa ia. O a fwoi mea wha le tonu ma mea le anga mātou te whaia le li e. E le ma whaina la aloa, lau sila whangati. Ai te whaamawhana whana mai pēa, mai a maia le loto sala mō i o mātou loto. E whapea nā o na mātou maua lo whina ngalo pa ia. Fo i pēa le vi inga o le whawhtai, o le whamanu ma le whanetanga i a te oe le atua o mātou ta mai. Mātou iai le nei tai au fōu le li e, o le toe aso o ngā ruenga tai tai o lo utunu. Whawhtik tele ta mai lau pule whasoifua lo lato malosi le tino o le mawhau. Ai a le nganga. Sa whatino ai le mātou whiau ma le mātou ngā ruenga. Mai lava i le nawa aso. Sa ia o mai nei tai au fōu. Vi ia oe le atua. Whawhtai lo walofa ma lo wanga le lei. I lo le tu blafo ina o tai tai o lo utunu. Mātou whawhtai fōi le li ie. Pe fōi na mātou maua nei tai au fōu. I le mota nei, i le manuia mai a te oe. Mātou te tonu e whapea nā fōi. Le ala whai mai whanunga le lei o si o mātou tunu atoa. Mai lava i maunga te tele. Se o lava i se o pito i titi le li e whawhtai tele lo mātou ta mai. Wha mau lalo ma whātou ese lau Palemene i o lumo tai tai. I le aunga lava. I lau sila whangapa ia. I mātou tū, maanga, mawinga, ia, ma lo mātou le ato atoa. Mātou te talo ma le loto wha mau lalo le li ie. Wha pale maia. Ma e wha maangalo tai tai o lo o tunu. Awa o mai fo i mātou, nei a mātou langona. O mātou loa lo mātou wala uina. Nei a whapea nao na mātou whaatino me umalawa. I lo fina ngalo pa ia le li ie lo mātou tamai. Whamanuia tāpo inga si o mātou tunu. E ao le malo, ma le masiofo, sui a fono sui tō fia ma lona whaletua. Ai a le whamasino sili ma le whamasinonga. O pa ia whale atunu, mai lava. I tupu mai o le atunu, maunga te tele, se o lava se o pitu i titi. Ia lo wanga le lei ma lau whamanuia le atua le nei aso. Mātou talo fo i le li ie, mana tua pēa, tai tai lo tunu, o iei nā tunu, mana tua pēa mātou talo. Ia lo wanga le lei ma lau mana, pui e pēa, ia a walawa le whaatino ina, o ona tiute ma lona wala uina, a o iei nā tunu. Toi tari umai, whei loa i fia le li ie. Mātou mana tua nisi, o tai tai o lo tunu, o lo whaata o toria pēa i whale mai, ia o iei fo i nesi o lo whaata o tolia i ainga. Mātou te talo le tua ia lango malu, lau a fio i o lato mawhatianga ti ngā. Ia vea pēa ngā ruenga alim te mai tai fo mai. Tau wala i lo mana wha malo lo ia te lato lo mātou te mai. Wha manuia ngā ruenga so se kale sia kevsiano i te tono lo tunu. Ia ua lava le tau suino li puwai o le ola. Ua le ola wha le nganga o tangata le li ie. Wha manuia ia whaurulunga o mtanga ruenga, whapea fwoi whalaptonga tu maoti le malo, maua le lato malosi, ua le whaatino ino le lato whiau ma le lato ngā ruenga. Ia o mātou te talo ia, whatasi ma le tele o te talolilo i o mātou loto, ia mātou tu ina atu ta mai, whaia pe ia ilu lava whina ngalo. Ia la lava ia Jesu Keriso, o mātou talo. Amene. O te whasisilatu ua amtaria neta o manga an whono ao whai tūla whono. O te whaatalo whātu i tūlanga alo ia. I le maleifua mai le langi mā, malaseifua manuia nei tai au fōu le pa ia o le Palemene. Le a fio o lau fionga i le sui Palemia, a fio o le pa ia o le kapeneta i li im te maitai Minsta. A fio fo ia fionga i Minsta lango lango. Fio lau fionga i le teitai o le tuangai. Minsta.
Afio foi e fionga I minsta lango ma walunga tato vi ia ma whane ne e lon swafa pa ia o no mea sili o ia whaia mo le nei Palemene. Ua tato le mafuta ma le teitai o malo manisi o le tato maota o no tua ngia o sili fia. Tato te talo pea I le lofo le tua e malutia ai whaiva o lato whianga iai. E whatalo whatfo I le saufa inga, whaururunga o mtanga ruenga, whaalapu putonga tu maoti o le tato malo. Malo whaftai lo tau ono sai mai, ia o nanga e lango inga runga whai rau Palemene, vi ia le li I lo o tau langi mama I nei tai au. E maurunga fol taofi, o lo maurunga pea le soifua manuia, ma le langi mama, I le maleifua mai o si o tatu tunu, I le nei tai au. I o tūlanga wha lupe rupeina, I Samoa nei ma tunu mamao, tai au manuia, ma lo le langi mama. Tapo I maia, ma le manuia, I le whaiva o lau Palemene I le nei aso. Le whaiva o Palemene nei aso, e la matia lava I tātou I mai leir ti Apollo, tu lou le ngangana. Al te talo al fonftalai, I o tātou seu I atasina, a wae tua I au malama. A upu foi al tamaititi e peru, le li I e whaia se loto fau mo au, ma I e whafo wina se loto mau I to tonu I a tiau. Anga le li I to wha ma le utanga whtalai, I le nei aso, manuia tele le usunga fono al Palemene, manuia fo il tapo inga Samoa. Tuna to pepa. Mua, pepa al Palemene lua filus flulua, lua filus flutolu, numero selau fit sufa, tali le malo il pepa al Palemene lua filus flulua, lua filus flutolu, numero ivus fuluono. Li poti il komite tu la funtu mau, ma ta uputa whainga palota, ta al sanga ma to finga falfawai. I le pepa al Palemene lua filus fulu, lua filus fultasi, numero selau fuluvalu. Ma le pepa al Palemene lua filus fultasi, lua filus fululua, numero fas fululima. Li poti fal tau sanga al komisi il te fuata ingo tu la fono Samoa. Mo tau sanga fal tupe lua fes fuluiva, lua filus fulu. Ma le lua filus fulu, lua filus fultasi. Falo alo lau fiong. Ngā luenga o le aso. I loilonga o li poti e komiti wha Palemene, ma tari al malo mua. Pepa al Palemene lua o tolu, no mera se laus fulfa. Li poti al komiti o le vaenga tau tamau ainga, I le pepa al Palemene lua o tasi, lua, no mera limas fulu. Li poti wha tau sanga, ala mtanga ruenga o pisinisi, ala manuia malepa, mo tau sanga wha tupe lua o tasi. Tasi, pui tasi, pepa al Palemene lua o tolu, numero se laufit sulua, tali al malo, I le pepa al Palemene lua o tolu, numero se laus fulfa. Li poti al komiti al vaenga tau tamau ainga, I le pepa al Palemene lua o tasi, lua, numero limas fulu. Li poti fal tau sanga, al mtanga ruenga o pisinisi, ala manuia malepa, mo le tau sanga fa le tupe, lua o tasi. E tolpo tau manga al fono ao, e le afiafi al nafi ua mai a pasia le lafo, mo le tolo lo wina o sai li linga, fautuanga mai unga fono al komiti, o le vaenga tau tamau ainga li poti fal tau sanga, al mtanga ruenga o pisinisi, ala manuia malepa, mo tau sanga fal tupe lua o tasi. O te tapala o fionga te fono, mo le tolo lo wina sai li linga, fautuanga mai unga fono al komiti. Tūlai mai lau fionga te fono. Tawhtai lau fionga I le whangwhitalai. Mana tua leua mai au na fusi le whau o malo. Wa e whaatu ti e a whenga. Ma wa e tā foi le tawai e whai matoo tau mua. A wale atua. Malana whaasino ala. I le nei tai au. O te whata alofa I la wafionga I le whangwhitalai o le maota. Manatu I ngā luenga o le nā vaiaso wa sola e le whaingofie
I au feaonga malou tau tapa whaarupea. I au ma ili whawhalepa. Lawa whionga le whonga whetalai. O oe whaasanga mau iai. Nave malili iai. Le to au manunu o le Palemene o Samoa. Malolo te tele. Ala whai mai whanunga le lei. Le pai ai le Palemene. Le Palemene to tofi o Samoa. Whatalo whai lau whionga ile. Sui Palemia. Le ainga kapeneta. Ai ale sau whainga. O minista langolang. Whatalo whafoi. Ile whaipule. Mai wai maunga tolu. Whatalofa ila wafionga ile taitai o le itua ngai. Ia mai se foe o sui mamalu o le Palemene ile nā fo itu. Whatalofa ia i lau whainga luenga to tofi o le atua. O e lo tala whauto i tue fia o le lalolangi. Tau wasu le ipu o wale tala le leitau ave. Alo tātou wali. Whatalofa ile. Ofisa sili langolango ma ofisa sili o pulenga. Whapea na tātou mafuta ile nei tai. Le pai o Samoa. I la o tou whita whaafong. Ia ile nei tai au. Lawa whionga le whonga whitalai. O te tūlai ma le awa tele. Tautala foi ma le whaaloalo. E whaaleo le lipoti a le komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Pepa le Palemene lua o lua tasi, pa lua o lua numela 5. Lipoti whaale tausanga le matanga luenga o pisinisi, a la manuia maleipa, lua o lua tasi. O tau alumanga, o le aso lusu fitu o ke topa, lua. Na whenga iai le komiti o le vaenga tau le tamau ainga, ma le ilo ina o le lipoti wha le tausanga, a le matanga luenga o pisinisi, a la manuia malipa. Ua whapea o na tuina mai le fono au au. O le nei lipoti wha le tausanga, e mo le tausanga wha le tupe lua tasi. O le nei lipoti al komiti, o le au ili atu wainga luenga sa mawhai o na ausia e le matanga luenga. I to tonu o le tausanga wha le tupe lua tasi. Na ilo ina wha tasi ai malui tau sa o lātou whengai. I le whaatino ina o lātou ngā luenga. O nisi o vaenga tā ua sa mawhai o na wha mawina i le komiti. Ua tu ina atu ai ana whautuanga. O nau ta inga o le komiti. Ia whaatu mawina pea le mawalunga. O le whaatinonga o ngā luenga. A le mata ngā luenga. O le au te lenga o sa ili linga lau o whionga i le whongfitalai. Mata whaioi au sia. E tele ngā luenga sa whaatino e le mata ngā luenga. I to tonu o le tausanga wha le tupe ilo ina. Na wha mawina e le komiti. O nei ngā luenga. Ua mawhai o na vai ina I lalo I vaenga te tele. Ua whailo atu. Tasi, a tia e vaenga maoti. Ma whaafai ngalo inga o tupe mai whafo. Whaaloma tasi. Whainga whaavae mata iala mo wati nae. O pisi nisi la iti I Samoa. Lua o. Po o le mo sa, mo e. Policy, lua se fulu. Na whalau iloa ia aperila, le lua tasi. Le whainga whaavae mata iala mo ati na e o pisinisi la iti I Samoa. Mai tusa maleiva se fulu pasene o pisinisi la iti, ua wha mawina, lo lato sao taua I le ati na ina o le tamau a inga o Samoa. Na fausia le neita iala, ina ia fesoa soani I pisinisi la iti. I le si iti o tūlanga, I fe whaataua inga,
ma le tamao a inga o Samoa. Si itia o luanga osi e mawhai ona awina atu I fafo. Ia tūlanga mua I whainga o whaatau a inga whaatau wanga. Ia iai se sao o pisinisi la iti. I le vaenga o turisi, whaatoanga, o luanga osi, au nanga whaapitoa. E au fia ai ma au nanga e whaonga ai nai au wala whaatekonolosi. Lua, ati na e mo pisinisi o tina matamaitai. Catalyzing women entrepreneurship. O ati na e mo pisinisi o tina matamaitai. O se tasi le o polo ke ti taua. O lo o lango ina, ma whaatupe ina ele malo o kanata. E tauala mai ile UNESCAB. Mo le 5 tausanga. Ma e ono atu nu o le lalolangi. O lo whaati noina ai e au fia ai ma Samoa. O le autu o le neipolo keti. Ina ia wha mausali ia tili whainga wha vai. Ma meto tia e wha lele ai ati na e tau pisinisi. Mo tina matamaitai. Le atu Asia ma le Pasifika. Ma o se vaenga ua mawhai ona au si ai nisi o sini autu. Ua wha taati tia I tu tonu o whainga wha vai. Ma ta iala mo pisinisi la iti. Lua o. Tolu. Le sitala o ingoa o pisinisi. Business names registered. O le nei le sitala fou. O le afe soa soani ia I lātou o loo fuafua e amata lātou pisinisi fou. O loo iai fuafuanga. E amata lia I le tausanga wha le tupe fou. Wha tala noanga wha lau waitele. Mo le nei wha atinonga. E tu ai ma wha tala noanga I loto I fale. Ale matanga luenga. Ua maea o na whatino. Una ia le si itia o loanga osi. Ma wha wa inga tala whea ngai. Ia aus ia whainga whaatau vanga le lei. Ma le amio tonu. Mua. Ta iala mo le atina ina o ala manuia. National Industry Development Policy for Samoa. Ua mawhai ona wha ngā solo tā penanga le mata ngā luenga. I le ta iala mo le atina ina o ala manuia. National Industry Development Policy for Samoa. E ala I le lango mai ale malo o New Zealand. O le vainga taula ia le neita iala. Ia si itia tūlanga o ati na e vaenga maoti. E whaatupula ia ai o loanga osi. Ma au nanga e mawhai o na whewhata wai mai. Ma isi atu no I fafo. Ai maise o le avea ai mata iala. Ile malo ma vaenga maoti. Ina ia mawalunga tūlanga o whaatau inga whaatau wanga. Male ngā luenga o pisinisi. Lua, fesoa soani tau tupe mo vaenga maoti. PSO Crown lua se lau 5 O loo whaaua wina pea le fesoa soani tau tupe le malo mo vaenga maoti. E se fulu lua le au whai o whaala po te putonga tu maoti. Sa whaamanuia ina I le nei fesoa soani. Mo alato ngā luenga whaa ofisa. Ai maise o a fianga na feanga iai ma I lātou ati nae. I le wha mai I le COVID se fulu maleiva. Tolu, fausia tūlanga wha maunia mo o loa ese. E si ti ai le usita ia o aia inga, fe whaataua inga whaatauanga. National standards to increase compliance with fair trading and competition. E lua ni tūlanga wha maunia, national standards, o lo ua tūsia ina, a wale puipuia, o aia ta tau o tangata whaatau, po o e o lo o whaonga ina o loa ese. Mua, tūlanga whaamaonia o tāwale. Lua, tūlanga whaamaonia mo whailoilo o loa, e le o ni tau mawha. Tolu, fausia wanoa whai ngā luenga, ma se sio manga saonga le mu, ma le soifua malolo ina I ngā luenga mo tangata uma. Tasi, ngā luenga whaavaitaimi, seasonal work. E tu sai ma le lipoti sa iloina. Na whaamawina ai ele komiti, le au whai e fitu se lau luas fulu maleiva, o tangata Samoa,
Sa whaafaingaluenga ina ingaluenga whaavaitaimi ini usila. Ia te sema lua o. Ina ua whailoa mai isi ava noa whaingaluenga e lua afe, ua toe whaapopo mai le Pasifika. E ono maasina le umio nei kon karate whaingaluenga. I le taimi nei, ua sili atu ma le lua afe tangata whaingaluenga, o loo ngā lulue i ngā luenga whaavaitaimi ini usila, e au fia ai e sa toe whaapopo isi aso, o ala atou visa whaingaluenga, ina ia mawhai, o na wha au au pēr le wha whaingaluenga ina ua tāpunia tua oi wha avao mālo, wha pēr whemalanga inga. E awhe ma le lua sifun ma le lima tangata whaingaluenga, ua mawhai on au wina atu i au se tālia, mō ngā luenga wha avaitaimi, ma o loo wha au au pēr i le taimi nei tāpenanga o isi au malanga, ona ole maualunga ole manaomianga e kampani, o tangata whaingaluenga, e ngā lulua i whaatoanga, ma ngā luenga tausi matua i au se tālia. E awhe ono se lau, tangata whaingaluenga wha avaitaimi, ua mawhai ona whaatalatala noa, ilo ala tau talo sanga, ma whaatino ala tau suenga, ole soifua maloloina, ma ua whaailoa ua saunia ma ngā waa mo ngā luenga wha avaitaimi. Sa wha au au por kalame toe foi mai, mo le au whai ngā luenga ua toe taliu mai i ngā luenga wha avaitaimi, ma ua au sia ai ma le fua wha tāpula, o awa onga, sa fua fuaina, e whaatino i le tausanga wha ale tupe, sa iloiloina. Lua, por kalame o awa onga wha apprentice ma ngā luenga. E ono sful maltasi e wa yaile to mai o matata ese, sa wha uina i le wha unga o le por kalame wha apprentice, ia Januari lua o lua tasi. E tolu sful whao i la tau ua mae a tausanga e wha, o le por kalame wha apprentice, ma le lua se fulu fitu i la tau, sa pasia suenga o matata ese, sa whaatinoina i le tausanga wha le tupe, lua o lua tasi. Tolu, usita ia o ia ingo tu la fono, o le saonga le mu, ma le soifua maloloina i ngā luenga. E na o le ono sful ma le ono tesi ma le fitu pasene, le au whai o whale whai ngā luenga, e iwa sful tasi, na asia o loo usita ia inga, o saonga le mu, ma le soifua maloloina o ngā luenga. E iwa tu sita iala, e tali atu ai, i whaalave whaafuasei, ma whaalave tutupu, i whale whai ngā luenga. Sa mawhai o na whaalawi loa ina, i a aperila lua o lua tasi, i le taimi, sa whaamanatu ai e Samoa, le aso whaapitoa o le saonga le muuma le soifua malolo ina, i ngā luenga i le lalolanga. E fitu se fulusui ma vaenga maoti, ma whaala potopotonga tu maoti a le malo, sa whaamanuia ina i tusi pasi, e whaailoa ai ua iai le to mai ma le anga waa, e whaatino i nai ngā luenga whaola, po o le fesoa soani mua, a le koluse mua. Na wafionga le fonga fetalai, e iai tu tāua na maita wina e le komiti. I tu tāua mua, le sitalaina o ingoa o pisinisi. Na whamawina le komiti mai ana i loilonga, o le lesi talaina o ingoa pisinisi i tutonu o le atunuu, o se tasi o ngā luenga, ua vaava ai i ai le mata ngā luenga, mo le whaatuina, o se ngai o ina ua manatu le mata ngā luenga, e tā ua tele i le tūlanga o le whaale lei o le siosio manga, o le whaatinonga o pisinisi, ma whaata ua inga i tutonu o Samoa. Lua, whamanuyanga mai le malo, ma whaala putopotonga tu maoti. Na whaamawina fo i le komiti, le tuititia o whaala potopotonga maoti sa anga waa i le fesoasoani a le malo, PSO grant. O loo tau wala atu i le matanga luenga, i tau sanga taitasi. Na maua i loilonga le komiti, e na o le se fulu lua le au whai o asosi. Ma whaala potopotonga sa whaamanuia ina i lea fesoasoani, e tu sai ma le usita i o taiala, ma whainga whaavaya na matanga luenga. E ala ili poti na tuina atu, o loo whailoa ai, le whao ngā tatau o seleni, e ati ai pisinisi,
Na matauina fo le tele o whaasea ai ta iala, ma whainga whaavai o loo ai ai talosanga. E tu ina atu, ma o se whaafita uru o manatu le komiti, e ao ona toe sila iai le matanga aluenga. E whaafainga o fie, ma whaatu ina ni ta iala ngafa tau lima, ai maise o le mata i tū le lei, o le whaasoa ina o nei whaamanuyanga. Ia launga tasia umai whaala potonga tū maoti, a wale ati na ina o le tamau a inga o Samoa. Tolu o ngaluenga whaavaitaimi. E tu sai mai loi longa le komiti, na maua ai o lo talia pele whautuanga le matanga aluenga. Sa tu ina atu i le kāpeneta i le tūlanga, le whaamatu atu i tua, o le whaangaso longa o filifilinga o tangata whainga aluenga whaavaitaimi, i nuu maafio anga. O le isi i tu tāua sa mai tauina, o loo wha ua upea o na avea ma whaafita auli. E tūlanga i whaasea mai o tangata Samoa o ngā lulue, i ngā luenga whaavaitaimi i whafo. E whaata tau ilele ai o se whesota inga, ma le ofisa so upu, o na ole vāvā mamao o no foanga. E wha mautu ai, ma le lava o ofisa so upu. E soala upule ina ala tau whaafita auli, ma whaata uteia ngā luenga whaavaitaimi. O whionga le whonga whetalai, ia ona o mai lea i whautuanga ale komiti. O le mai ai o ilo ilonga ale komiti, e whautua ai na ai le malo, ina ia tasi, sila totoa i le whausia ina, o se tūla fono, mani whainga whaamvaeta la whiangai, e mataitu ina ai le whaatino ina o nisi o au nanga le matanga aluenga, e pei o le lesi tala ina o pisi nisi, i to tonu o le atunuu. Ia ngā lulu e whaatasi so i maisi matanga aluenga ale malo, i le wha malo sia, ma le wha mamaluina o nei tūla fono, ma whainga wha vai, o le āwhausia mo le taialaina, o ngā luenga ale matanga aluenga. Whautuanga lua, wha malo sia le wha atinoina o awa onga e si iti ai le to mai ma le anga vaa o le au whainga aluenga, i mata upu tau le saunga le muu, ma le soifua malo loina, i ngā luenga ai maise o polo kalame wha lau iloa, mo le mamalu lau tele. O le ao tawina o tangata whai ngā luenga. O whaala potpotonga le malo ma pisinisi ma oti. I le tā ua o le saunga le mui to tonu o whale whai ngā luenga. O le ama whai ai. O na fo ia ma whai titia. Whaalawe lave tutupu. Ma o le asi itia ai le mālamalama anga o tangata. E wha o ngā o loa. Ma le au whai pisinisi. I tūla fono e ao o na usita ia. Tolu, matai tū le lei le whaasoasoina, o wha manuyanga tau tupe mai le malo, mo wha la potopotonga tū maoti. Ina ia launga tasia tangata uma, ai maise o le wha whaingo fia ina o ta iala, ma ia inga mo talo sanga pisinisi, o loo fia talo sanga i nei wha manuyanga mauafua mai le malo. Wha, una ia le toi wha o popo nisi awa noa whainga luenga fau, ma wha malo sia talo sanga, moni vai ngā tupe wha au popo, e wha tupe ina ai nei awa noa, e tu sa ai ma le uti o le au whai ngā luenga, e wha tino ina matawha ioi, ma ngā luenga i ona vaenga ese, ai maise lava i le vaenga o ngā luenga wha vaitaina. 5. Sila totoa i le filifili ina, o tangata whai ngā luenga, mo ngā luenga wha vaitaini, ina ia launga tasia ai a fio anga uma o le atunu. Sila fo ine whainga whaavai, e ai a mionga le tala whea ngai, a i lātou o loo awa i atu i ngā luenga whaavaitaimi. Ono, whaamalo sia le ngā lulue whaatasi, ma paanga whaavao malo, o se awala lea, e manatu le komiti, e tauala mai ai nisi fesoa soani, mo vaenga o loo mana o mia, o na toe whaale leia e peio a seta, ma le whaatu peina o isi ngā luenga tāua, mo le wha mauti noa ina, e ato atoa leo foina atu o au nanga whaatino ale matanga aluenga. O i unga fono lau a fionga i le whonga vitalai. I le mai ai o ilo ilonga le komiti, na wha ai unga fono ina ai, e whautua ina le fono au au,
ina ia whaamaonia le lipoti, e pepa le Palemene lua o lua tasi, pa lua o lua lua, numela 50, lipoti wha le tausanga ale matanga luenga, o pisinisi ala manuia maleipa, lua o lua tasi, malo wha lo tele, lau a whionga le whonga whitalai ma le pa ia o le maota. Nā lo, tāu noe lau whionga te te whono, leo wa whafonga manino o ia maota, ia tu sa foi o le tolo longa o tu sairi linga, ia me se foi o whautuanga, ia mai o ngā whono alo tu komiti, ia mālo ngā le lue, tai mo ngā luenga. Ia o tā pāla o whionga le Swimming Star, o alam via ma leipa, pesinisi, ono po tō susulu, mo le tali o tātu malo. La whionga le whangwhetalai, o te tōlaulauina, tali al malo e whatau i whautuanga komiti, o wāenga tau le tamau a inga, e pe ana supola sia manino nei e le taitai whonu. A le io o atu i le atu tūlanga lau whionga le whangwhetalai, ia foi le nei ama no e whatalo whatua i lau whionga le whangwhetalai, malpa ia mal malu le suius whono le Palemene. Piama foi i le taulanga ua e molia, a waa sa tātou whanua no manu, e whatasi mai ale ngang pa ia, i le whamoe moe ale whono usu le Palemene. Whapea foi lau wholesanga e whatalo whai, i sāma whai ngā o Samoa o whafonga tapua i mai. Lau whionga i le whongwhitalai, ia e au le io atu i le waenga o le tali, ia e fia whailoa atu fo i le tātou Palemene, e mese le pa ia o le tātou atunu. O le aso fo i o lo whapea o na whailo ngai le aso whapitoa, o a ia tangata whaau ngā ina o loa po le Consumer International Day, ia o le nei por kalame, ia o lo whanga solo pe i tausanga taitasi, mai o le whaalau i loa lea fo i o a ia tatau a i la tau e whaia whaatau, ia o lo whanga solo nei le sole por kalame fo i whaalau i loa mo upolo o lo whaatino ino i poutasi, ia iai fo i nisi o le tātou atunu e mwhainto au tō waati ai whaalongolongo, ia mawhisili ai fo i, whaamoe fo i e whaatino i le aso sfulfitu i le o apo mati, i le whioanga i whakasā, i sapapali, i au le nei lava wanoa lau whionga whongwhetalai, e au ngā, e iai whisili, i a mamaua e fwoi se awano e whaamamlama i e le tātou mtanga luenga, nisi o vaenga, lo iai ni a atunga lunga o le tātou atunu, a mei se fwoi o whautuanga, e mwhai ona mati eile ngā luenga ale mtanga luenga, ma le au nanga le tātou malo. Se mai la ia lau whionga e tusai o le fwoi. O le lipoti al komiti, ia watu foi le whaftai le taitai whono, e meise le pa ia male malu o sui al komiti, sa whapeona o lato ilo ina, le nei lipoti, ia talitonu o te leonisi vaenga lau whionga le whongwhetalai, ia sa whapeona maua e tali i le lipoti foi sa whapeona ilo ina i aso utuna i atu le tātou Palemene, ai mo whautuanga o whapeon tu ina mai le lipoti lea, o le tali al malo i le pepa al Palemene lua tolu numela tasi wha, lipoti al malo, lipoti al komiti, o le vaenga tau ta mao a inga, i le pepa al Palemene lua tasi lua numela 50, lipoti wha al tausanga al mtanga aluenga o pisinisi, ala manuia maleipa, mo le tausanga whal tupe lua tasi. Whautuanga mua, silsila tuto o ili whausia ina situ la whonu, mani whainga whaavae tāl whia ngai. E māta i tuina ai le whaatino ina o nisi o au nanga al mtanga aluenga, e pei o le lestala ina o pisinisi tutono le atunu. Ia ngā lue whaatasi fo i maisi mtanga aluenga al malo, i le wha malo sia, ma le wha maluina o nei tū la whono, ma whainga whaavae o le awhausia, mo le tai ala ina o ngā luenga al matanga luenga. O le tali atu o le malo,
Ua whaamawina le matanga aluenga le whautuanga al komiti. Ua maea o na whaataunuina, whaatalatala noanga a mata i le tausanga lua tasi. Ma i lato uma e ono a afia i le neilasta la fou mo i ngō pisinisi o loo fuafua. E au fia ai sui mai matanga aluenga al malo, whaapea ma le au whai pisinisi. O loo fuafua foi e whaatino nisi whaatalatan noanga whaalawa i tele i le tausanga lua tolu. Ma sui mai matanga aluenga al malo ma le au whai pisinisi. Pe a maea le tusia ina o le tūla fono tau whaofi mo le stala o ingoa pisinisi. Whautuanga lua. Whamalo sia le whaatino ina wa onga i siti ai le to mai ma le anga waa. Le au whainga luenga i mata upu tau le saunga le mu ma le soifua malolo ina i ngā luenga. Ai maise, por kalame whaalau i loa mo le mamalu o le au tele. O le ao tau wina o tangata whainga luenga o whaalapo tonga al malo mpisinisi ma oti. I le tā ua o le saunga le mu i to tono whale whainga luenga. O le ama whai ai o na fō ia ma wha ititia whaalawe lawe tutupu ma o le asi itia ai le mala malamaanga o tangata. E wha o ngā o loa ma le au whai pisinisi i tū la fono e au o na usta ia. Tali, ua wha mawina le matanga aluenga le whautuanga al komiti. O lo wha awau pēr wha alau i loa a le matanga aluenga i le atulu atoa e awala atu i le vaenga wha o wha whetaua inga tala fia ngai. Ina ia sanga si itia le malamaanga tangata wha tau ai maise o le au whai pisinisi. I o la tau tiute tau ave wha al tū la fono i tū langa tau wha tau inga wha tino ino pisinisi ma ia inga o tū langa tau ngā luenga. E tusa ma le iwas furu 5% i tū malo ma onga i le atunu na wha tau taia i ai por kalame wha lau ilo i tau sanga o mawai. Na wha o ngā ina awala o whesota inga wha ono po nei e pei o le televise, le tio ma wha salalaunga i upenga ta wha ilangi. E wha tino ai, wha tino ina ai wha lau ilo, ina ua wha malu sia vavao ma polo inga o wha lave wha fuasei. O lo wha awau pia por kalame wha lau ilo, anita ngā luenga, ina ia wha sopolia umale atunu, a walo ta lo la tau nofu sila fia, ma manino ia la tau matafa i oi wha ale tū la fono. Ia wha i tia wha fita auli tū la i mai taimi e whe wha taua inga, a ia maua se si o manga tala fia ngai, mo whe wha taua inga. Ma ia so longa li leile wha fua ina o pisinisi, a wale manuia lau tele o le tamau a inga o le atunu. Lo wha wau fo i por kalame wha lau iloa mtanga uruenga e ala atu i le vaenga o saunga le mu mal soifua ma lolo ina i ngā luenga i upolu misawai. E iwa tusi ta ialan tu ina mai a ile fsosoani al malo Australia sa tu sia morsi la fia e fale fa ngā luenga e ao ona whaatino ina pe ao ina tutupu mai wha lave i fale fa ngā luenga. E au fia aile saunga le mu mal soifua ma lolo ina o tangata fa ngā luenga. Sa whao ngā ina foi upenga ta whailangi ma le televise e mo moli atu wai le whaalau i loa ma le whiau i le mamalu le atunu. Whautuanga tolu, matai tū le leile whaasoso ina o whaamanu yanga tau tupe mai le malo mo whaalapo tuputonga tuma oti. Ina ia launga ta sia tangata uma ai maise o le whaawhaingo fia ina o taiala ma ia inga mo talo sanga pisinisi o lo fia talo sanga i nei whaamanuanga ma wafua mai le malo. Tali, o whaamawina le matanga aluenga le whautuanga le komiti. O lo whaatino ina le matanga aluenga le tuli loa ina o li poti mai i whaalapo tuputonga ngā waa. I le whaamanatu lea o nei whaalapo tuputonga i le 5 masina a o lei whaangata ina le tuina mai o li poti. O whaalapo tuputonga i le tuina mai nia lato li poti ua maea o na sue ina e se sue tusi. Li poti whaale tausanga, fuafuanga mo le ati na e o le whaalapo tuputonga, ma whaafou le stala
o le lātou whaalaputunga e le anga waa i le fesoasoani. Wa mai a fwoi toi lo ila ia inga le fesoasoani whapea pe patalo sanga. Mo le whawhaingo o fia ina o le lipoti mai o whaalaputunga ma fesoasoani fo i le matanga aluenga. Mo lo ilo ina o nei lipoti mo le tuina atu le kapineta mo le lātou whaiunga. Whautuanga whaa, una ia le toi whaapopo nisi awa no whainga aluenga fou, ma wha malusia talo sanga moni vai ngā tupe whaapopo. E wha tupe ina ai, ne iawa no e tusai, ma le uti o le au whainga aluenga e wha tino ina ma tā whai oi mga aluenga, i ona vaenga ese, ai maise lava i le vaenga o ngā aluenga wha vai taimi. Tali, wa wha mawina le whautuanga al komiti, o lo ngā lue whatasi unta ngā luenga mal komisio ngā luenga ale malo e ilo talo sanga ale mta ngā luenga mo le toe whetutu nai o a wivi o vaenga ale mta ngā luenga ma wha mao ni awa no whai ngā luenga fou o lo talo sanga ina i vaenga o au nanga taitasi ale mta ngā luenga ina ia mauti noa o lo iai tangata whai ngā luenga mo o mia e whaatino ina au nanga ale mta ngā luenga Iona i tūtino ese. O lo soani mai foi pa anga so whaatasi al mta ngā luenga. E whātua pe ina awa noa whai ngā luenga le tū mau. E soani i ngā luenga whaatino ale vaenga o ngā luenga whaawai taimi. Lau fionga le whongwhitalai, whautuanga longa lima. Sila toa i le whiliwhilia ina o tangata whai ngā luenga mo ngā luenga whaawai taimi. Ina iang launga ta si aia fio anga o le atunu. Sila foi, ini whainga whaawai, e ai, a mionga le tala whiangai, a i lātou o lo au wai atu i ngā luenga whaawai taimi. Tali lau fionga le whongwhitalai. O wha mawina le mta ngā luenga le whautuanga al komiti. O le nau ta inga le tātou mālo, Ie wha atu mawina le maua e Samoa o wha manuanga mai i Port Kalame o ngā luenga wha vai taimi a New Zealand ma Australia. Ai ia mauti noa o lo tala whia ngai awa noa maua ma o tātou tangata. Ia malu puia o tātou tangata i ngā luenga. Ma ele o iaisa a whianga tele o ngā luenga ma pisinisi tono Samoa. Ona o ia nau ta inga, ua whausi ina ai ele mata ngā luenga i lalo le ta inga, al soa komiti al kapineta le whainga whaavai a Samoa mo ngā luenga whaavai taimi i New Zealand ma Australia. O le wha moe le whainga whaavai e 5 ta ina ai le wha mausali ina o le tau o le tau tinonga Samoa i le awai ai i Port Kalame o ngā luenga whaavai taimi a New Zealand ma Australia. Whapea le wha moenga le malo Samoa mo Australia mo New Zealand. E le ngata i lea, o le nei whainga whaavai o le ato ilo ina ai, le whaafoe ina o ngā luenga e patino i le whiliwhilia o tangata mo ngā luenga whaavai taimi i New Zealand ma Australia. Ma to ilo ina malienga alo ia i nei ma ia malo e lua. O le nei whainga whaavai o lo ilo ina ai, whainga whaavai o lo ia i nei. O le whaanga solo ina o ngā luenga whaavai taimi, ale vaenga o ngā luenga whaavai taimi al mta ngā luenga. Whatasi ai ma vaenga o suinga o loo whautua ina e soa komiti, o loo nafwa ma le ilo ina o ngā luenga whaavai taimi i Samoa. O se tasi o suinga o whaamaunia e kapeneta o le whaase e atu lea i tūmalo komiti o fono whaavai, le whiliwhilia o ilatou uanga waa mo ngā luenga whaavai taimi, e a matalia ia apewila lua o lua tolu. Whautuanga ono, whaamalo sia ngā lue whaatasi mpa anga whaavā malo, o se awala lea e manatu re komiti, e tau wala mai nisi of soani mo vaenga o lo mana o mia, o na toi whaale leia. E pei o a seta mal whaatupe ina o isi ngā luenga tā ua, mo le whaamauti noa ina e ato atoa le ofo ina atu, o le au nanga whaatino o le matanga luenga. Tali lau fionga le whongwhitalai. Ua whaamawina le matanga luenga le whautuanga al komiti. E whaata ua ina ai, e whaata ua ina
e le matanga luenga le fesoasoani a ana paanga so whaatasi e pei o malo Australia ma New Zealand. O le whaalapo te potonga whaavā malo o ngā luenga o le ILO. Ma le komisi o le tamau a inga maanga fesoatai, le ESCAP. O le whaalapo potonga so whaatasi le larolangi le UN. Ma le fesoasoani mo ati nai, le EIF, maisi. Le ofo ina mai o la tau sosoani au wala mai I au nanga whaakone sale. Matupe I le tele o porkalame o lo taula mua ai le matanga luenga. E ave ai masui o le malo I lea I le whaatino ina. Ua mawhai ai e le matanga luenga. Ona whaatawina ai a seta ma isi mea whai ngā luenga. E sosoani I le whaatino ina o nei porkalame. Ma whaamatu ina mai e pā anga so whaatasi mo le whaonga aina pe a mai aina nei po kalame. Tu ina atu ma le whaaloalo lau whionga whongwhitalai. Alo, tāu noa, pāwhtai lau whionga le minsta. Leo ua tō lau lau ia tale manino le malo ia tusa foi o whautuanga al komiti. Me lea malo whawhtai. Mana ia le au ili leo lipoti. Ia te loa foi ua mamara mangofie foi tatu mauta. Ia, o lava none stasi e leo mamalama lipoti. Ia mafia whawhisiri tatu lipoti. Ia tulai mai le sui o vai maunga numero tasi. O le ngang whawhtai ni tai au. Leo whionga le whongwhitalai ma le alwhai mai o le maotafono o le Mulinu'u. Tātou fui o taitai le nei fui tai au e tu sai ma le aso mulimuli foi o nei li poti whaatau sanga amtanga luenga o le malo ma whalaputi pitonga. Ia e whatalo whatu le nei tu malo I lau whionga le whongwhitalai. Mai taua maltuto o le vai aso o tuana e o mele nei vai aso. Ia ua tau ma lau whionga I le toa tele o mātou ia lo toa tasi le lau whionga mo whaefoi ina o le sao le atunu. Whatalo whatu foi nā tala ngātou I lau whionga le sui Palemene XVII. Ia e mese foi o whionga I le ima te mai tai minsta ka peneta. Ia e mese foi o minsta langolango. Liu mele nei tu lau whionga le te itai o le tu hanangai. Ia e mese o whionga I le ima te mai tai whaipule o le Palemene. Mese foi le whionga I whaululunga mtanga luenga le malo. Ia e mese o whalaputonga tuma oti. Mui pelanga whaftai le whionga le whionga inga. Ia mali whaletua le moli mawina o le nei foi Fonotaga ia. Salo o lesi tūlanga matangofia lea wai pe mai tau e su mai whenga inga I whafo. Ia lea wal watu ma watu stala ave I mea o lo titupu I tonu o le so tātou atunu. Tūlai le sui le nei lau whionga whangwhitalai ono le tāu o le lipoti. E mole le nganga whaftai le whionga le minsta. E mai sua teitai whono ma le komiti na whafo e whoina mai tuina mai. E mesio le nganga whaftai le nei tūmalo. I le whionga le pulisili. Ia e mese o le pulenga, ia mai o lo ngā lulua I le matanga luenga. Whaftai foi ua kapeneta u tue maua se awanoa e whawhainga luenga ai le ofisili. I o le nei foi matanga luenga o leipama. Ai o le nganga o le fia o le nei sui ua tuina mai le poti matanga o fia ia e whai foi se sau. Tūlanga foi ua a mai ai le talusanga foi le komiti mo le whātou o teleina o le au whainga luenga ia e moli le nganga whaftai ma. Nangalango fo ia le suile nei tūlanga ina ia. To e tuu le avanoa e to e maua inisi avanoa lau whainga renga pe ale o lava ia tangata whainga renga e whaatino ina le mtanga renga le nei. O le whananoanga le sui le tūlanga le lipoti al komiti le tasi lua tolu wha. E vaenga 3.2. O lo ia le tala whapea. Le ai o se malu si anga wha le tūla whono e whaatanga ina i le matanga luenga whasalanga pisinisi o lo mataitu ina pea I taimi o asia singa. Ele o iai se suinga o tūlanga o le muli mutai o tūla whono mo whatinonga business. Langona e whanoa noa. Ona e pei se matanga luenga fōwhina le ele o whatinonga ni whasalanga e pea mau atu ni business o lo whatinoina ele ai ni tūlanga I. Pio le tala noa mai tūla whono. Pei la lo ia pōlenga nāla o whionga le whangwhitalai. E pei mai tau atu e longo inga lena whatino a le whatūla whonoina e business I whatino e au noa man tūla whono. I le vaenga nā ale lipoti al komiti le mai le ai o se malu se anga whaatula whono e whaatanga ina i le matanga luenga e whaasala ni business. Ia e ale manatu e
Tangaluenga umal malong fala putonga wa ia le tulanga e. Tu ia le malusianga le na. Fain fasalanga pe taufia ia pe fa pe na foi ai futonga le komiti e tau mo se ma maanga le suel vai monga. O le tulanga le na ile tu tauan mai tawina le komiti le tulai fana ile. Pe mai na fa mawina le komiti wa ia ni spesinisio ese ingo le stala im tangaluenga ese ingo le stala im tangaluenga tiutema. Li poti le na umatu sa tala no ai sui le nei le tulanga yo le stala. O le stala o ma company e o foi fon fa vai ne o tatu tu malo o le stala in tangaluenga o leipa. Ai troi o foi le malo le atunu troi tongi foi le sene pisinisi in tangaluenga tu pe maua. O le nganga la le na va troi se tal sanga le ale nei tu malo. Ia tasi se mea nga ia le atunu. Se tu lo wa o tangaluenga nei o leipa. E o le stala i company pela o sulamana ia male nivel o tolua S&N Company Limited ai alu lai le stala le official la fonga se mafa le oloa e fa alu lai le ngone mat Princess Baya utfasil e pe ele taua le tulanga lai le stala i lunga le o le leipa ai pule ma o le training name e fa alu le ma business ia ulai ele se tulanga le anga i tulanga le pawal me wa le stala le company ale fa nga ina o tatou tangata o foi si pasi e tatou vai Queen Charlotte Queen Caroline e pe fa penale nganga ina ia share lai products ina me fa ina mai tangata e fa tau vai ai pe o le mana o fai foi stu la fono ia e se tu langa le stala ia pe o le nganga le na va tu la loire il na fa nga malo i tu lai mai ta si lo se me nga ia a tu va ia pe o le fai atu le fai nga ta fa fo ngo lai sene ta silo se meo umma le tunu le stala umma company pisinisi ile official leipa iam fatino lo au langa le e lango ina le sui le tulanga le faftai le minsta o le o saunoa ma wa fata tali foi le nei tu malo i masino aperila tu ina toile malo si anga i tu malo e mai ngalwen fa vitaimi faftai toile fiongale minsta ono i le si malo si anga le ona o iai pule ngali in fai pule pe asio matou foi la fanga tulo le nei mota e lo iai ana i vai nga foi lo fa manuia ai e o wale le auto apu fafo pe to lima le masina e ona aola matua fe pule ngali fai pule te me ai tu po mai se tu langa i fafo e te foi mai e o le sau atu we tu li asi o le nu le mafo pule ngali fai pule o le lango ina ai le nei tu malo le vai nga le ina e tu fa malusia le tulanga le lau fianga fong talai pau na le lau sau noanga le se mala malama le sui ale tu watu o le fata wa ino o ngaluenga fai ale tai fono mal komiti le mai tau ale nei tai ale so muli na mata mai le vai aso tona le ai ani fa sea i le poti fa tau sanga il pa inga o tona o le nganga fa tai na le nei tu malo le fianga fong talai i lo tu lai mai ma mai se fa fonga le tu wa le stala ave sai ai le ai ma se me o sa o tonu el pa inga sa tu lai a le la manino le tu ai me se o fafo le ai ya se me nga se le ai ya na tu facili pe on sa no foi te telefone manuela o fianga fong talai me se foi nai tu mo tele ne ta me se ta po inga pe inga ma fatua me se fa lulungo ne tanga venga malo Nalo fong telai. Ese tu le mai lo fong al minsta malo. Na singa vai nga fa aftai la vai le suia vai maunga mo le sauna nga matango fi. Pe ta ile o to e la ve ai fo va le tulanga le sa o ta o moni. Sa o ta o le tulanga le e tato reporti falta usanga i tausanga salo tol sul fast food tausanga. Ya mantua fo yelo fionga le fai pule. O le fato a mata mai ina o tau o mai fai nga malo nei le lua fasfuluiva. Le wa o mai ton tato reporti ia. Ina ia tato fai le pese foi le tau ke pese o le transparency, accountability, and good governance. Le lau fatino fai nga malo nei mai le lua fasfuluiva. Ai lau fionga fongatalai u tala no tu pe mta u pulea. Ona sa avatu la u famtalanga. E meo reporti e le atotoa. Le alana lo ngonang na fila o whianga al whangtalai. E sui lai e tolua. Whawhetai, sa o te talo i le atua i a sulu ia
se sui e malamalama o le atua. Ina ia au ai le tūlanga leo te tala noa so o atuai. E se koe ki losu kausanga o whina upea mta upu nei. O le au mai le ato o toa report. I te tono le mauta. E le tua ia la mta ngā ruenga ma mta ngā ruenga tuma o tian malo. E le tua ia foi komiti wha Palemene. Ai o whainga maanga wha porkiki ia le whai e tūlaka lea. E ti lei mai ia li poki. Ia, sisilala i ke lo ripoki re ngai. E le aingi audited accounts i tonu. Ai ata tau pālasi loa la i tū la whono tū maua le maota e pula ila o fionga. I lalo vaenga tōru su tōru. Ma nino mai ngā ta i ala o ngā ruenga wha komiti wha Palemene. E sila i tū la whono. Ma whainga wha vai al mālo po muri ta ia iai i am tā ngā ruenga i ala wha tino ngā rato ngā ruenga. Ma le mea muri lau whionga le whongwhitalai. O le au ili le e komiti wha Palemene, o tupe maua, ma tupe wha alua, so se mta ngā ruenga. Le alala nana o whai atu ai, e le o atoa, le whaingor ngā ruenga, e le o mai atoa i tonu, ia wha mtalanga ia, ina ia whai aina ngā ruenga tātou komiti wha Palemene. Ia le latu tautinga, ai le o atoa taluai, le anga le ala o whionga le whongwhitalai, o te tatalo atuai, sui, tafi I fafo, anga whapolkiki ia mo le delay tactics sa whai whainga maro taruai. Ka ko alu ai loa I teiminde. Ia pe ola u te tuatuna wha ali atu tūlanga leo au whafkai. Ola wakali le atua ila tatalo. O solu ia whaipule e to lua, ananafi. Ile malama lama o le atua. Whaftai. Lo fianga le whangwhitalai e. Ia. Tula ia tue. Se tula mai lo. So no tua se te le antua vai atu nei. O li poti fa tausanga. E mai alpa inga te nei. Wa atoa umamai I le official le fono. Atoa umamai a. Pau ale le mele na whaale tonu. Le imo se ava noe a mai tonu le mauta. A mai nunga le ora pipa. Mune tano, li poti la ia ftua tātou o ne iai. A sa o umamai a li poti ne lo fisa. Ai ona whaangaso longa o ngā luenga. Na mafuaina tuaina o mai tono le mauta. O lea fo ia ato toa me uma. I lea I fo ini nā me o delay tactics. Ia ole ale me moe nā me o delay tactics. E tuai, malesi mea. Nā si le fia lau e whionga le minista. E tuai leo o mai o li poti. E o mai li poti. Wa lea wahana malama uma lea tunu I ngā luenga. Lea whaatino mta ngā luenga. Mea lea tupu tono ngā luenga le mano. Lea se mea o lilo. Lea fo se mea o nā tia. O tūlanga fo I mo financial statement auditing o mea nei. E mantua fo o mea nasa sau yasola o li poti mtanga luenga. E le ama yain financials. Wa ngā la le teimi lea la tamai. Masalo maua mai e tā ua teimi lea pa luafa ma le ono pea. E na whai teu unga le Management Public Finance Act. Lea nan mafua e loan tueftu na ia tūlanga ia. A o le mea sa wai o mai le so. Mantua fo ia o nei ngalo e loa fionga. O lea I ele li poti alo kika. Lea mai, lea tau te lei o li poti alo kika. O le o kika. Na te o kika uma ngā ruenga accounts amtanga ruenga al malo. A iaila ni me whaale tonu. O inae sa waila me whaale tonu. Sa tonu lo le li poti alo kika. O le ua mau atu le. O le tulanga nā mo si fia ro fiong. O le atato se ese ma le li poti al committee. Ia o le lei lo fiong. Ai pe o tali atu na. E whasa o isa noanga la fiong al minsta. Ia. Le whangwhitalai. Te tūlai mai, lau whionga mista. Koe o lofa I si o uso a teita I rei tuangai. Le levana I eitu tonu al Palemene, lewa sa minsta, se I sa sui Palemia. Tūlanga leo te tala noa atuai, o le taimea ilo ai reporti a komiti. Le tauna atua I tonu ma accounts. Kaunga I eitu tonu lato ilo ilonga. Ina ia atoa mai le lako li poki kongo al Palemene. Lau whionga I reo I aingi accounts to. Lala foi la nganga o whai aku ai. E le o tala whea ngai ma o whaatasi ia upu ia ma whaamtalanga I tono ripoti. Langa le ingi whaingu melo I kong. Ia silsila lau whionga al whangwhitalai. Me I o project al malo. Project ke kele ka I 40 milionga al malo. O silsila I en mota I le whaonga ina. E ne silsila I en mota.
I le au I li linga o le whaongaina o le se 2 milionga, 3 milionga, o isi mea 5 milionga. O le matawhai o inga Palemene. O le sila to ala vai tūlanga ia, pe whaafenga whaonga mai e whainga malo. Tupe ia. O mea nau ka whaongoa ai kele. E taitai o le tuangai. Ko iu whaongoa ai ai. Ai whaftai, ngā le lua sui o laiku, ngā o i eire malama lama o le ri. Whaftai. Ia, ua i eire manatu rauwhionga te taere tua mai wha malu atu. Ia, ono la statu se ese mun tatou li poti o lo talanoina. Ia, a whai te lua whitali ai mani minsta. E alu tai au ne lua whitali ai. E mari dia ia, mari dia ia. Langa e tawana o le tua ar malo e muli tali se fasiri ia tau na fa mari ina lo fina ngalo lo fina te tele tu hai ai sei taria li poti ala fionga minsta se au mai fionga fong talai o ta tu talone o li poti pa o sa no ia malo fa ftai le sui mai vai maunga no mertasi ia ele ai e fa malo ruatu sui mamalu ele ai o le wingo fa mtalang ai se mea ele o malama ele lipoti ia o le tau na ele fa pea o se ia ne te o se fo fa punga no fo ia o le malama ia ale nganga ia no fo o le lipoti o lai au mai ato toa ia ai o ia la se me o lipoti ele o manino ai ia pe o wingo na au te fia te suile mai vai monga numero tasi anga isa o ai tono lipoti e anga isa o lipoti ia ma fa pi mai mana isi ana mea foi nai o tawa na suile melea baftai o le nganga tonu na ia anga isa o tatu lipoti e va ve foi tatu ngaruenga ia te tulai mai lo fionga le ngom tua paleta mo fa talai o tulai ia to o le fia la unga lipoti la isa la olile li potta tele o fianga fo talai o eu te fatalo fatu lo fianga fo talai le tai au tato ye fatasi malo fianga lumo le tua le famnuina o lon swafa pa ia ia wal fa email nei Palemene ele se fo manuia mai le tua nei tai au o te fa felo e foil pa ia tele nei mata ia misele tapo inga o tato nu yo pa ia fale tunu pa ia fal malo ia mise o pa ia fale kalesia da fio fa fengenga tau langi o lo fa no manu le tua tapo ia favor tato Palemene ia wa de tato usunga fondo nava yaso ia mal nei voi vai aso fa pelo at foi le ia tele nei mata lo fianga ile sui palmia pe foi mi sta capeneta mi sta lango ia lo fianga ile te tai foi le tua ngai va pe foi sui malu nei mata au lulunga mtanga luenga e malo lava le kawata tai foi le tau tuaino tato malo ia fa pelo at foi lo sunga ile fa fengainga se o mai ale o sunga ya te ngolo patko ya langa fa au maile fa fengainga ole fie fa longo tato tau mangal Palemene fa taiwo nei ta lo fianga fong talai e wel nei avno o te momoli to ele nga fa tai tele lava ile li poti o tau au mai el committee mai ole fo sa no ya suyer vai maunga ni si fam ta upu sa fianga yai mai tawina fo ile tato Palemene ne i fatia walu fo i tau manga tato fontanga i ai ingam tu unga lewa mai le fionga sui Palemia e to ta pai ni si o ta yala e mata tu inai ia lestalaina business lewa o mga au mai kongwa ka kaionga business awal mele el temine e ese tanga te onal business a ese tanga kala e running al business a fa stai leo sa no manino el fionga sui Palemia ma le la wanga i ton wal tanga lwenga ina ia fatino tu langa le mai moliele nganga fa stai tele tu sai fo ima
le ripoti. Ia mai se o fautuanga. Ona o mai le lau fianga I ngā luenga ia whawaitaimi. Lau fianga whangatalai le taumateina le tele o whawhitauli o lo whiangai mo tātou tangata. Be fo no tautalangia le tātou Fonotaga taluai. Ina ia si sila toa le tātou malo. I kong kalate ma le whawhainga luenga inga o tātou tangata. A le si whawhitauli wali e mai. Ona o le ai se sota inga o tātou tangata ini o lātou whawhitauli. Ia e whautuaina le tātou malo o lai e tātou ofisa. Konsule o Kilani. Whapena foi le ofisa autu I Wellington. E te tau lava I ofisa nei. Ona ilo owa lea whautuanga. Ina ia momoli ia e tātou. Ia ngā tio leo lātou ma whawhitauli nei. Mai e lango ina e le tumalo nei le whaamatu ina atu. I nuu mai tumalo e meise o ia le filia mai o tangata whaingaluenga. Ona o lai mata I tū le leia si le fia le leifo I e fioanga. Ma o le taimi lava e mamoli mai le tangata e avea ma tangata e whaingaluenga I ngaluenga I whaitemi. O le awe ele upo malosi al nu. Ma ele ma whaifo I ngā alu e whaale tonu lona awai o. A whawhika uli le kupo mai o. Ia ele o iei se control le lei. Kasi ar kala ngu. Ia e alu malo mau ki ngoa. E ko iei lo se mea kau vale ngu ngai waila iei. So lo e malau fuafui mala ngistala. Ia o bea ngā kaum whai ko ngā e makua lango ina lava. Le whaamtu watu o ngā luenga whaamataimi whaateila o fionga le. Ia tapo ia foi le si ngase le fionga le main star. Fito I tonu manutanga luenga lea. Stasi foi o neitu malo le whai ale tinu. So ialo. Tato tapo ia lana si ngase. Ia te lo mo me tala lo manuia o te mi whaatulanga ina ele. El fo mai e taunto e fo I mai ai. Me la le nei tai au ia lau fionga ele. Fong talai. Ia motua manino ma ato toa le. Li poti mai mamoli atu le anganga whaftai. Ia no wo mai le lo tu malo wha mai atu ai lau fionga fong talai. Moli atu whaftai te le la waltapo inga si o tu malo. Walata numel wha. Le fio ale maunu mo la ainga ma ngā whaatoe. Ma le tūlua sātu mafono ma le to whaile wa unu. Ia whape foi lalo tuitonga ma le whasata laua. Pe foi la waki mo ko pua. Ia mai o tuai mai nel tai ao le sa whaingel whonga ka kokomiti. Ia mau kai ao le la asia uma polokeki uma le fionga saina tai ao. Ia ka le iwa o le la koe mal whaipule. E maua mai roma screen uma ka kolipoki lakulo e korka ko kupe alu roma le isi rosiaki ma wale pilioka le wawa umanga o kala ngel fongo ka ko komiki ngel kaya o ia fa ka wa inga fufanga malo awo ko fa longo fo ngisi ngasue e fa ta wa ina le fingal malo kaya o la le la si ele fio senga fa solo kuma le kwa mo kwa wa ka ia manguia kelele fotanga tatu kon mene neta ya waftai Talo, whaftai, ia, malo mo le sao foi, ia, mese foi le, ia, o le langlongina foi le tatu ripoti, ia, mese o le o sao no tonu al sui, ia, i lea foi o manino ato toala na va ai ripoti, me le malo whaftai, a vese e upule le mamlam, a turo ele upule le manino, e whaingo fie na, ia, se tulai mai, sui malu mai sanganga, numero 2. Tai. Tai mo lava nola ua fionga le fonga fetalai. Te manatu foi lea ua taoto whaatuluma na momoe whaatasi le langi te tau. Sa ma whaingao, Samoa ma nei maota. Peo nai sau noa ma papai le taimi o sola. Ho nei foi tu aso, ia te manatu lea ia se sue toi fia whaafonga ni mea umi. Le tali ale malo, whautuanga lona 5. Lea lo whapea mai, o le a whase e atu ia, whiwhilinga o sui ia le RSE, o i lea i tu ai komiti whawai, au se fuafuanga manai e tele. Paola whawhisiri, whawhetu langa o au lape, ta otu atu fo i le
i le fono whaavae le komiti whaavae e pule lātou po se mea tāpena atu o le kāpeneta malo ina ia lautasia o mai le atunu. Ia, pauale se au whaafsiri mai whaalalau. Alo, whaftai, alo lava le lango mai tatu no foa, ia le wanga sao ale. Li poti ia le whaafunga mai minsta, ia stem sau no mai minsta, whamanino le tulanga mai te fono. Ia, te tulai mai le sui fono, tamai tai mai ala taua sifo. Ia, atalo whaatui lau whionga whongwhita lai, ia whapea whainai tuo le mota i lau whionga sui Palemene, ia o Minster Kapeneta whapea ia Minster Langolango, ia atalo whaatu fo i le mato i tū le tūangai, ia sui whaipule umol nei tū, ia whapea Samoa ua poto mai nei tae au, whapea fo ia whaululunga, masui o matanga luenga mwhala po tutonga. Ia e me se fo i Samoa lo whaafonga tapu ai mai. Tu leia tu e whaisina manatu li poti. E mua na matul whaafitai le whionga le minsta o ngā luenga. Ia ilana whaaya ea i o masu i whaipule to o lua lea na anga i mai eilan saunoanga. Ia whaafitai al whaaya ea laua whionga whaafitai fo i le tau whaase e. Ia, lau pule lea whaafitai pe aua iei se au ngā o le whaituanga. Whaalele ia atili eile tato ngā luenga i whai whaatasi. A tonu fo i o nā vai taimi. Ia, sale iei ia ni tūlanga ma ale sa. Iei ia tūlanga i le whaingoa tato li poti. Ia ai whaafitai le ua maua manoa. I le nei vai tau e tala noa i di ai. A ola ufesili winga i le ta upulea, whaafitai lau whionga te fono. Ia whaapea komiti, ia me se fo ilma tanga luenga e ona li poti. Ola ufesili le tu leo pisinisi mo tinanta maita. Ona le maita watu sta ua i sewa ngā tupe maua mai le UNESCO. Mo le atina e no pisinisi mo tina. Maita watu ele se tupe tele. E lusufi tu wafe ta la Amerika. O fesilie e fia ni tina man tamaita i o tato tunu ua whaamanuia ina i lea vai ngā tupe. Ia, ona o mai lea ma le si fesili i lewa tā ua na o le ono sifulu ono te si ma le fitu lea o whae o whalwhai ngā luenga o lo o usta ia inga o tula fono saunga le mu. Ma le soifua malolo ina o la o fesili la o a ia ni a tato tuunga. A lea fo ini taimi whaatapulaa. Ua tu ina atu ie e le o ausia ia tūlanga ia soifua malolo ina o ia se taimi o tu uai ia o atu iai. Ua te tau ona lato usita ia tūlanga ia i le soifua malolo ina wale au whainga luenga. Ia ma le tūlanga muli ia pe ona tā ua le sui al vai maunga. Tūlanga le pisinisi o le laise neino a tato pisinisi. A tonu o te tonu o le matanga luenga o pisinisi a la manuia ma leipa. O le ei umama listalaina o asosi, o society, o whaalapotonga, non-profit organizations. Ia lea la iei fo i mal pisinisi, ma le laise neino o pisinisi e mauai tupe. Ia ona ese leo se langona e tau pitia i le saunoanga le whionga mai maunga, le sui mai maunga. Ai a pe a whaamasi o se tualalo au mailo ia i male vaenga lea i le stalaina vaenga tau pisinisi. E tu whaatasi umai i tu tono le matanga luenga. Ona ato toa i loa lea e selvaenga e le salai a sosim society mwhalapo tutonga. Ia peo nei e maua i se o saunoanga e se foi le vaenga tono o mea tau pisinisi e maua mai e tupe. Ia o se tala le nā mal whaaloalo whaafitai mo mnato wa manoa. Alo, whaafitai, alo le saunoa. Ia, se i tūnei mai le sui o mai maunga numero lua. Ia, whamaro whaafitai lau whionga sai foi mo le wanoa. Ia, alo nei sui
Ia manatu e fia whaanga fo nei avanoa e whatalo whatua i fo i lau fionga. Whong whetalai. Ia tainane lea fio le sui Palemea. Nofo ministal ka peneta. Ia tainane fo i lea fio o ministal lango. Nei tu le malu a fio le taitai. Nei tu ngai ia misi sui ma malu uma. O le fono uso le tātou a tulu. Ia whatalo whatu fo i le sunga le whailau tusi. Sui whailau tusi e meise le official tātou fono. Ia whatalo whatu foi tamaitai lo ia sili e meise foi whaururunga. Tanga luenga, ia mawhala potonga, ia meise foi officer senior. Whain tātou whangapoto nei tai au. Ma malu foi o le atunu, ia malo lavar soi fua maua, soi fua lau le. Ia whain tātou whatasi le nei tai au. Ia lau o fionga le whangwhetalai. Ia tari tonu o se mea au ona whaatino. Ia pe ona ia sau noa fo ia le fionga fo ministao o a onga le aswan nafi. Ia e whaita linga au pā o lea. Ia e fia whao ngā fo neia wanoa o te whata alofa ma whaafeiloa i fo i le sui usfono. Vai maunga numero tolu. Pe ona sila fia e lau a fionga e me se foi tātou maota nei. Ia ese i tu malo. Ia ai peo le manawa i tasi, se i tu lo. E o mai ai. E le a fio lea le, tua i atu whai ono. A fio asim pātū. Fio ainga i tolu. A fio le usoali. A lala tai ta māpua ma manongi a manu. Le mamalu le nofo i tua inga ia fuata. Ia tai nane ia, a tanga masa tanga. O la te talo, ia whamanuia le tua lotu lai mai. Ia awa le tautua ina, o le tātou nuu, ia e meise le tātou i tu malo. Lau fionga le, whangwhetalai. Ia manatu e le whaumias whamtalanga le tātou li poti, paua lea le anganga whawhitai, tai fono, sui tai fono, e meise le mamalu le komiti. Whaftai fo i le minista man matanga ruenga. Ia o lewa mai le tali whaitau. Sai ma whautuanga pe ona au mai le komiti. E manatu fo i o la le whaumia se whamtalanga o nisi o vaenga sa fialanga. Ia o lewa o saunoa i fo i nisi o sui o manino ma malama. Paua lea se tua lalo. E le whautuanga lima. Ia e meise le tali o tātou malo. Ia o lo lata mai vai maunga numero lua. E a mata ele roll out mo le tātou pokalame lea mo ngā ruenga whabaitemi. Ia ma le whaarua lava, ia manuia ia. Tau lumanga toe tātou whono, whaftai. Malo, whaftai, sau noa i lau whionga le. Sui malu mai maunga numero lua, ia malo a. Leo tau tino le. Ia le sosoani le itu malo. Ia awa lava tātou ngā ruenga whabaitemi. Ia te roi o leo tātou o mai tātou te malo lo tai au. Ia le anga o le sa whetari a e le minsta o ngā ruenga ma le taitai o le tuangai. Mene o le poti am tanga ruenga. Ia e le folo tanga o whaitau watu tula whono lea. Ia na whaawasenga mai ale o tau po ai sao. Ia o le tula whono lea o lo manino al pulenga o tupe al malo. I tula whono lea se lausa fulu. O le poti am tanga ruenga. O li poti whaatau sanga e mana o mia i lalo so stula whono. E ao na tu ina atu e se mtanga ruenga. O le atatau o na au fia ai to tonu. Whaamtalanga atatau e whaatatau le nā mtanga ruenga mai whaamtalanga o tupe maua ma to tongi e mana o mia e whaamtalanga lima. Le lea udi iri ma whaamtalanga lima me umaia. Le on pe ona e tatau whailo tusi o tupe o na whaamaunia whaamtalanga o lo iai i te tonu whamtalanga o tupe e avea ai o se oto o tonga moni mai whamtalanga o tupe. Ia, o nau whamani noa tu le vaenga, langa le sa talanoa e tai le tua ngai mal minsta. Ia, winga tato tu la fono. Me lea, o la whatati ese tato ngā ruenga mo tato malo longa masani o tai au.
lo te whasisilatu a tō amataria ne tō manga whono ao whitu la whono. Malolo sa i tātou mauta. Repto e tele tātou ngā ruengo toe i manatu a mai a pale au au tari ngā sua tātou mauta. Whaftai le tua e lan whoai. Mo fos whasil ngā marosi. Whamai ai tātou ngā ruengo nei aso. E whatati ese tātou tō manga mon marolongo tai au a mai a sa ruanga sus whono mo mai maunga numero lua. Ia, o le awanole o le sui to ole mai fala time sam tau ia ma te lo fo tatu to muli le le poti kai ro fionga le konfetalai mana tu fo le wa sao ia lo le taringo le malu tai au ro fionga le konfetalai male pa ia ma lungo nei mauta mele mo le tu le nganga fa ftetele lo fionga ia fa pe foi le fa no tusi martato official fono ai ono tato taimi oro o tau wha umai o tātou ngā ruenga. Aile i o atu se mana tu pupu o nei tu mālo i de li poti e peona o pea i lumon mota. Ia o te fia whao ngā ina nei a wanoa. E batua ia wha maisenga. Ia inga ma nisi o mātou pitonu i samtau. I le langia o le maota i whangawheu o. Ia mauta foi e fia a fio e fa usori fi mema ngafa ia usuia foi de fonoi ni wa pai ia malawa faita wina o si o tatu nu bala upa ia ne tua ile fetalenga ia fangaia e fa pe fortina matua ia ne tufunga tuua ia o mato tatalo ia mawela sunga fa fenga sunga ia Livingstone to rupe e fa pe fo tato e karesia mo tato nu e fa ma fa fananga le tua no wo mai le li poti la fionga de fonftalai pu ase manato nei tu malo e pe on silfia nei mauta ole i tu malo ne fa la tai ma sam tau na mua i Malae il Palemene nei ole ngal wenga fa vai taimi ya lesa tu ina tu e tatou malo ne foi fa manuyanga ia mai tawa mareanga fia mareanga faftai tele nisio tu malo ia ainga foi sio tatou tunu ia wa manuia le nei Palemene ta ua male matango fie faftai o lewa mai tawa tua ese fofanga malo e tu ina tu i ia foi tu malo ia le filifili ina maio o alo mafa nawe e o tato Palemene le RSI ia o se fainga lelei e pausi tu alalo ni tu malo e tu atpe taftafa lo fionga minsta male matanga luenga male malo ia ele ngata tu ina tu le filifili ina o tamaiti e o inga luenga fa vai tem ia pe mana ia foi le tu watu atoa ave tu malo e limas fultasi o tato watunu e fai ma agents o le Palemene nei o le ngā luenga whawai taimi ele na o le filifili ina mai o alo ma whanau ai tu malo e o poroketi ia mana ere tu watu atoa i tu malo e limas fulmatasi ia ave la tau ma agents e whawai ngaluenga ia mamalu o le atunu alo ma whanau ia mai fo sola to sao ile fainga o konkarate ma fa manuyanga nei o alo ma fa na wer tato tunu ia pe e mana ia taula mo fai pule o ia fai pule tu lai mai de tai ia lewa a mata tato komiti ia fai tu malo ia involve le fai pule i le Palemene ia va lua ia mal so ne tato mtanga luenga male malo e mana tu maulunga nei i tu malo o le ale tau matele so longa manuia nei foi Palemene taua e pe pauna si tu alalo ia mafai ona a fia ele fai pule ia matu watu e fa agency ia tu malo ia limas fumatas ia so ni el matanga luenga martato malo
ia i le whainga o whiangaiga, e mwhai fo nā ruru whai pule, whafo e wa ai mea o lo ngā lue ai, alo ma whanau e tu mālo. A e voin whawhita au le tūlai mai whafo. E le mana tō whai pule, tau na vidi mai ai. E oi, e le ngata o kampani la e ngā lue. E a tau fo na vidi mai whso tai mai whai pule alu e. E a fo e whso tai mata ngā ruenga mai minsta mai mālo. I nei a wawe o na maua fo whawhita au le peon tūlai mai. Peo se mana tu pupule o nei tu mālo, ia i manu e tele ia. Tō taime o tō tātua Fonotaga. Alo, tau noa, ele sui malu. Ia, whaapatai koe mo whaasoa. Tūlai mai ni, tui o le whanga. Ia. Manatu o, whautangia mai. Ia, tūlai mai. Ia, e whamole mole le se i tau mwhai atule. Sao nei fo i usunga fono. Whaapatai lau whionga le whonfitalai. Ia, ele umi a se whamatalanga. Ai, mole whaapatai nei tae au le. Tai saunga le mu mali soi fua male. Ola le. Wa fo le fa wo wino le tato fono mulmuli. Ya fa va vertu se manatu le nei usunga fono. O te o le fautuanga mua e pe ona o mai. Ya e tau watu ai se tualalo. O le e maua tu inisi pe ona saunoa le tūlanga e pe ona eile. Le avatu o le MC o le whaatino al tūlanga o le whaatino ina o laisene pisinisi. A o se langona e fia whaatati atu le nei tūla. O te manatu i le MC o le immigration, ia ma le custom and revenue. E tau na ngā lue whaatasi. Tau na ngā lue whaatasi ma ia maua le mawhatanga fole le soso whaatasi informations. O le winga le whamatalanga. A wae te tau na maua se malamlama anga o le MCO il tangata e anga i mai whafo i te tono o le teo tātou atunu. Immigration lai tau na mai ilwha amauniang. O le ale umi. E no fo mau ai pe alala il tangata le e sau mai whafo i te tono o Samoa. O le ngā tele se tū lea. A o le tū fo ile le tono o le wha maunga e a watu ele MCO. Ina ia lima taita ina il whaatinonga o le whaatinonga o le business. A whai o lea iai fina ngalo nisi le whaafanga tā le teimi nei. Pa wale ngangale iai le whionga minsta o business fau. Waile o mai loa e a tangata la e pe ona ea tungalunga o nisi. E esel tangata o lea e anga i mai e whaatino le business. Esel tangata o lea le stalai. O le wingal na o lea la taati ia business i utuai o leva ona whaatino. E pe o lea ngangale o lea tau o mai. Pe o lea tau o watu eisem sosani. Tūlanga le ina ia whe malama ia matanga luenga ia tolu. O le MCO, immigration, ia whapea le revenue. Le custom le revenue. Ina ia whe so o tai. Ia ona whawhaingo fia i leo o fuafuanga uma. Malama le, ia le MCO, tangata o malanga mai. Ia whapea i le whaatinonga o le relation business. Ia o le tūlanga pe ona ia i le fautuanga lima. Ia e mau ai. Ia tātou ngalunga whaawai taimi e New Zealand ma Australia. O New Zealand o le ia tūlanga pe ona iai. Maual so ta inga. E le discipline o le au ngalue. Pe tai. O Australia ai ona le umi o taimi ngalulue ai. Pe o le awhaina na o le iai. To e te le atunu. E le o maua e sui uma. Se so ta inga e whaatino ai ia le leile whaatino ngā luenga. Ia nā o le tua lalo. Ia a wala tu lau whionga le whongatalai. Pe am whaina whatu nai. Ai a whaatutusa ia taimi. Ia o le periota e whaonga ina i New Zealand. Whape fui Australia. A wai pe fōringa o le umero taimi. Ia o le telefo ilea o whawhitau le whenga iai. Ia ona o le umi fo ele i toi wa ai le atunu. A le nganga i pe ona iai. Pe o sio tātou atunu.
Ia e ale a whaatulanga le taimi e tau ona pe o le fitu i le iwa masina ia ua lava nai lo le tolu tausanga le iai. Ia ua umitele. Ia pauleo ni nai motunga afa e moli atu. Ia ua fo ile fautuanga ua whao mai ai moli tele le whaaftaitele le te taifono mal komiti. Ia whaapea fo ile fionga le minsta. Ia mo le lau le liwina o le nei fo ili poti matanga o fie. Ia leo wa taatia il fono nei. Ia manuia tele le lau fionga le Fonotaga. Whaapea fo ile malu maulunga o le tātou Palemene. Ia, tuna mea lau fionga. Lau fionga le Fonotaga whaafitai. Ula wanoa nei fo usunga fono mo nei tu malo e tula e tuai mo le whaaroalo e. Lai titi asi manatu e fia whaalia i le tipoti o le. Ale tātou tā ngā ruenga i peona, ngā ruenga le komiti. Whātālu whātuai i nau fionga ma le pai o le mota. Ia me se fōu le nei tae au i le usunga fono a Samoa. Ia mā lori soifua ma le lange mama. Ia fōu i le pai o le sao whainga whaurulunga ma tā ngā ruenga ma. Fiso le mālo, ia mālo ngā rurue. Ia fōu i le atalanga wale sunga le whawhengainga ma le whaletua. Ia o le tamatau sa tuala, fōu i le whaletua. O le ngā whaafitai i le ripoti ma ngā ruenga lau fionga le taitei whona ma le komiti a meisele. Lau fionga le minsta. O le vaenga lea fia tale noa iei lau fionga. Le vaenga lea o le mo ia o le au tau fuala au ma le au tau apu ma tūlanga whapena. A le tūlanga lea i le au tau si matua. Ie patino i Australia. O lea ua iei le fina ngalo peona ta oto. O lea o le a wha o atu i tātou ofisa i whono whaavai tua mo le whiriwhiringa o tātou au whai ngā ruenga. E pei o le tūlanga le fia mālamla mai. O le whiriwhiringa o le vaenga lea. A wā lea tātou te loa ma sirifia ma mālamla. Ia o le au o ngā ruenga whaavai teimi e pitino ai. E le au tau apu ma le au tau angniani ma tūlanga whapena. Ia pe e whaingo fia. Ai pe e iai se le ase fuafuanga i le whiriwhiringa o i lātou nei. O e vai a tangata mātutua i whale mai o le au mātutua. Po iai ni tūlanga e fia mālamala i fo i le nei tū malo. Ia wā fo i te loe to te lea fo i nisi o lātou leo si la fia le leili tūlanga lea. Le a e whai tau o na o leo tau apu ma. Tau wala au. Ai pe o lea iei leisi maenga lea. Ia te loe to tele fo i lava e anga waa iai. Al tūlanga ina ia iai ni. O ane tūlanga mo mia pe o tūlanga. O lele pe eiso na malama maanga i tūlanga whafo mai po. Tūlanga whapena, ia elele ia le whamanino. Ina ia o le taimi e whiriwhiri ai. E o atu e manana o e fia malanga i le vaenga lea. Ia o iai ni ta penanga mo le wha moe moe. Ia paulea la mo fionga le Fonotaga. Ia manuia tele fono le atunu. Alo, sao noe, lau fionga le sui malu. Mai ana lofi numero 2. Ia, te tule mai sui whasalang numero 5. Ia, whaftai e lau fionga le Fonotaga. Ia, pupu wasi manatu le tu malo. Ona tasi ne mata upu sa ulanga. Tulanga fone tau pisisi le sene. Le fisa o tua lau fionga le minsta. Ona tulanga le ua polokai le tele o tatou pisisi le sene le taimini nei. Ia na le ialo whaafile atu i malama tulanga lea. A whai o le pisidisi, wauma o na restara. O ta ita o le tangata sa muni lama. A le fine ma le whanau e mai whafu. A le laua a vese lo ta ingoa fo ile ma shareholders and directors of the company. A le wato e neo le fine le ma. I fōringa mai tūlanga le wa tūlai mai. Pio le la ta ula ta ngā luenga mo foreign investors. Ai pio le nganga la lo fisa o tua. Nei ese la le tuitinga mai ngō foreign investors company.
ia maka company na ala no mai o taita o lo to lua ma la whanau a o lela o to ine o le fine ma le whanau le Starlet Company si tūlanga foi le lewa le whamamlama le tūlanga le o no le o ma le jaimi nei o poloka o mai le sene pisi si tūlanga lea e le pele whamamlama le tūlanga le lau o fionga ine ia manino matanga adwana le mafuanga le ina le Starlet Company ma lo lava lo fionga fonfutalai Alo, maftai. Ia. Atonu staimi ia. Tadi atu le whafsiri a lau whionga sui malu. Ia. Taimi leo le. Tule me lau whionga te whono mo tari who nisio. Tau talanga sui malu. Whaftai lau whionga le whongwhatalai mana tō leua. Mai a pale au fōi le talinga o le malu tai au. Le paia fōi le whono mo malu. Ia mai se foi le tātou Fonotaga i le nei tai au. Au te tūla i le awa, tau tala foi i le nganga o le whaaloalo. Ia tali foi tau foi nisi o mata upu e pei ona la ngā e sui mamalu o le Palemene. O te ai lei tu e tu ina atu se tali o wha fesili. E mua au na mulengang whaafitai le sui o vai monga tasi whonga ia sulamana ia moni umalelei ali poti o le tātou Fonotaga le nei ia e le i tu au noa ina lava le sui mamalu ia le tūlanga o le whaafisili ia mwhautuanga fo i mulengang whaafitai ia e au ngā e lima taita inai le anga i luma ia o nei li poti o le tūlanga i pe o le whaafisili mua le sui mamalu i le vaenga le lima e pe ona mai ai o te whaamalulu atu le whionga msalona e avese ele o se whautuanga le komiti ai o lui tau ta sine o lui tau o lo whiangai ma le mtanga aluenga ia le tūlanga le le ai o se malo si anga wha le tūla fono ia e whaatanga ina ai le mtanga aluenga ia e whaasala pisinisi ia salola o se vaenga i toi tilo iai ia le tanga aluenga ia mai se fo yo le malo pe fa pe toi fa tūlanga le vaenga lea o le tūlanga i laisene pisinisi ia na tu le ai sila fia umaile pa ia fo ile fono mamalu ia ono le tūlanga fo ile le mafai ona fai to atasi le matanga aluenga e pe ona ia le lipoti ua fofola ia se fai unga ona iai isi matanga aluenga e la tau te ngalulu e whaatasi ia ona tuina mai lea o le tūlanga fo i pe ona mai le tūlanga lea o laisene pisinisi ae whaamawina fo i le whautuanga i le tūlanga fo i pe ona iai ia le tuina atu o nei vaenga mga aluenga ia e whaatino e seitu tino e tasi whaftaitele mo le tūlanga o fesoasoani mai ma whautuanga tūlanga o ngaluenga whaavaitaimi pe ona toa tele e toa iwa sui mamalu o le Palemene e pe ona mai fo i le nganga whaafitai ia i le tūlanga o lo wata oto ia i le finangalo fo i o le whionga i le sui minista ia o tātou tālia fo i le whaata o tolia i a pulisia o tofanga o le whionga i le minista ia e pe ona whaata oto ia i le tūlanga o tātou ngaluenga whaavaitaimi le tuina atu lea ia i tua i fono fautua ai tu malo ia mo moli fo i le nganga whaafitai fautuanga fo ia ale ngō matua i le whale atafa ia i le tūlanga ai o pisinisi msalo sau se taimi ia ona sau noa lea o whionga i minista ia wai pei o le tūlanga i telo nā mai ai ia o tūlanga o lo i ai le current issues o mea nei o pisinisi i le tūlanga i le vaenga luna tolu e peona whaafisili sanganga. E masalo le a tali ai le sui minista i au lape i tūlanga o pe ao na tutupu ni au lape. I au vaenga i o lo manino a i le whionga i le sui minista masalo le atu ina tua i le tali o le vaenga lea a wao lo whaatala no ina i luma o le laulau a fono o le kapeneta. I le sui mai le alata wa sisifo
Ona o le lipoti lea sa talanoina sa faafesili le aufaiga o ni tinā. O le lipoti lea e talanoina. O loo i totonu o le vaega o le consultation phase o le poloketi. Ona uiga o le faafesili e maua mai lesi lipoti lea i luma mai. Ia le aufaiga. Ia masalo foʻi o le fesoasoani mai le afioga minista e maitauina le taimina i le faafesili foʻi. I le taimi lenei e tolu sefulu tinā laua ia le taimi ae toa maua mai la le lipoti lenā. Ia isi a tatou lipoti faatatausaga o mulimuli mai. Ia mai maugalua ia momoli le agaga faafetai ia malo foi mo fautuaga. Ia e faufau ai ma tapena ai pulu o le tatou vaafolau. Ia ua le manuia o le tatou atunuu ia e taua latu foʻi i tatou galuega faavaitaimi. Ia masalo lau faamau e le fioga i le streaming star ia le fautuaga ia ma le talosaga foʻi na mai. Ia oe tali atu ai i se taimi o mulimuli mai. Ia sa matau ma fale latai ia o le tulaga i galuega faavaitaimi. Ia mai foʻi fautuaga ia e faalelei atili ai. Ia lea vaega o le tatou galuega. I le sui o le faga ma fale asela. Ia mana ia foʻi fautuaga tu faatasiga o matagaluega. Ia lē faafofoga maua mai le fioga i le ofisili o pulega. Ia mai se foʻi o minista o fito i tonu ai lea vaega o le tatou galuega. Ia o le a mai ai se tofā mulimuli. Ia pe a mai a foʻi ona faatalanoa le vaega. O le tulaga pe ona faafesili ia le fioga foʻi a analua i le tulaga o galuega ia e se mai galuega faavaitaimi ma le tulaga o tausimatua. Ia masalo le la tali foi tau le fioga i le sui minista. Ia o loo ia i le faatalanoaga o vaega nei o loo manino. Tulaga o loo taʻotoa i le galuega lea. Ia ma seoʻu uso mai mo tele se la fai faasaleleaga 5. Ia ona o lea talanoa le taimi nei mea nei o foreign investors. Ia langa o lea e tele ia ngai mai lau fesili i le taʻitaʻi o le komiti. Ai pe o lena ngai lau fesili i le sui palemia o lona uiga. Ia e tatau aʻona tali atu le afioga i le sui palemia i se taimi mulimuli ane. E faamaliaina ai lou finagalo lau afioga i le sui mamalu. Lau afioga le foga se talai. Ia sa matou tulai atu lea ae manatu e faaaogā foʻi lenei avanoa lo afioga i le foga fetalai. Ia moli ai foʻi le agaga faafetai. Ia i le komiti ia mai se foʻi o le ofisili o pulega. Paia foʻi le matagaluega i ona tulaga faalupe ofisili lagolago ma le paia le matagaluega. Ia ua foʻi le galuega sa outou galulue ai. Ia o le tala le tusi e le o auaua le lagi i la outou galuega ma la outou afuliliga. Ia tatou taufaitatalo foʻi. Ia ua iai foʻi le siʻiga gasegase le afioga i le minista se taimi se itulā se aso se sekone tatou feiloaʻi faafoʻi lea o le viiga i le atua. Sa matou tali atu lea lou fioga i le foga fetalai manuia tele le fonousu o Samoa faafetai. O te tapa lau fionga le swimming star o pisinisi ala manuia malepa mo nisi foi o taʻutalanga e mauta. Faafetai lau fionga i le foga fetalai o le avanoa faafetai atu foʻi i sui mamalu o le palemene sa faaali finagalo e maise o fautuaga suutuuina mai. Tatonu o le tele o fautuaga ua faailo mai ia o lea ua faamauina i le matagaluega ma le a galulue i ai. E faatinoina ia mafa'alileia foʻi nisi o auaunaga o faapea ona manaʻomia le fa'aleia ae laufioga i le foga fetalai o la ona otooto atu nisi o vaega na patino i ai ia faafesili foʻi asui o le maota vaega muamua o le tulaga lea i le grant lea mo tinā lea pe sa la saunoa i ai le sui o alatau ia o e pei ona fāilo le taitaifonu o le teminei o le grant e mo capacity building o le fa'alileia lea o le atinaeina o pisinisi e tamaitaʻi mai ua pei ona iai le lipoti o le temi lea o le tapenaina o taiala temi nei ua maeʻa le
a foi a o nga mua on I fa sintonu le digital marketing ma fulu to e tolu se fulu mai tai fai business sa wa ile kos ia ma u fa wa pe ni si foi o vainga e fa nga so ni so o a wa lava le tapu ina ma le a fa le ia foi o tam fainga a fa le ia o business atinam mai tai ile vainga sa fa pe ona fa ilo foi ile tulanga le o le ai o se a foi malo si anga o le mtanga luenga e tau fia ai ia o fai loa mai e iaile o le whanau nau ta inga o le mtanga luenga e mua a fai o iaini tūlanga o wha le tonu e se au nanga se whale o loa po se atinai ona ave mua le iei o le warning ma ave iei ia le lipoti o vaenga e au na wha le lei ona toe asia le e se teimi mulmuliane a fai asia tu am fai ona wha a wha leia ma wha malieina ia fautuanga ia ona whatatia lea ai a whai e leo mwhai ona wha malieina ma e leo usta ia nisi o fautuanga o I lafto a wha ngā ilole le pao le tulafono ia tawala atu le mtanga luenga ai pei lava o nau ta inga mtanga luenga ina ia mwhai ona a fui so ani fui ma wha ilo inisio ia tātou business ia wala e aon toi wha le ai se mele lau fionga ile fonfetalai ile tulanga le o laisene ia taltonu o le tele lavo nei vaenga ia lo fa peona fa nga yoi foi ma lo mai o ma oti lava nga luenga fa tino ile tanga luenga o leipa ma ala manuiam business ma oti foi nga luenga lo fa peon fa tino ilalo o le vaenga o tute ia mai e au ape ona ma ua fo I saunoanga ia ta ua lava le ngā lue whaatasi o nau ta inga lau ina ia whaafaiga o fie mo tātou tangata whai business ma ele o whaapeon whaua wina pea le ngā lue whaatasi ina ia maua lava se awala e whaapeona sosoani ia ile pa ia malu o le tātou o tunu lau fionga ile whongwhetalai ona ua maila I le vaenga lea ona e whiololo nisi o sui sa whaapeona whaalifi na ngalo I le tātou tapenanga fo I lea li tātou RSE ia po ngā luenga o whaavai taimi atu nui whafo. Pe ona whaali atu ona whailo I le tali le malo lau fionga le whongwhetalai. O lo whaapea nei ona whiangai nei le toa komiti ar kapeneta. Lo whaapea na ilo ina. Ma tape nei na fo I malmatanga luenga ia le nei whainga ta iala fo. Ina ia mawhai ona mulimuli ta ia le alu I luma. O le pe ona whailo fo I Fonotaga ua tuanai lau fionga whongwhetalai. Ia ua tele ia fo I a fianga fo I sa whapea ona whailo e mamalu le tunu I le ngata fo I lea na whailo fo I tutono le maotani. Ia nisi o tōtu ngā ia ai meise fo I o vaenga e au na matimati mato e whaalileia. Lea la ua whamaea lea vaenga mai e whailo atu. Ia o le tapena ino le nei fui ta iala sa whapena whaonga inai ma maua mai foi le leo ma whautuanga mai nisi foi o le tato atunu o lo iatunu mau o lato lo whapena whapea foi o no lato sila fia nisi o tōtu ngā sa whenga iai ia whaonga ina foi nisi o suesu enga whatino ina el malo New Zealand mal malo Australia ia I whautuanga, I ala, I awala, I aona whaalile iai. Sa whatino ina fo ile whelo inga mar whataltanoanga, whao mai fo I whina ngalo o yuni, o I la tōlo whapea ona wawa aia ia, nisi o tangata whai ngā luenga. Ia ele ngata ilea o le whatalanoa ina fo I, o le tātou tanga luenga o vai whafo, ona o tūlanga umanei. O lea la ua whataoto ai, ele I mai alilei, mai whai e se I. Mai alilei ona maua fo I esi fina ngalo kapineta. Ona whailo la ia, ai nau whapea atu. O vaenga ia ua whaalia le ngata o le whamatu atu I tu malo. Ai au fo I ona fo I ai tapenanga. Ina ia nofo sauni. Ia mai ai le tomai I tu malo. E mawhai ona le stala. Ma wha fo I. Ma review.
ma sesai ia tangata whaingaluenga, le ngata foi lea, ia ole, ia i foi se vaenga, e mawhai ei ona puipuia, ta si leo vaenga tā ua, i lo ilongolo iei nei. Ina ia mawhai ona puipuia tātou tangata whaingaluenga, ma i le tūlanga, o le o atu i whafu, e se tongi tau ne, e se tongi whafu, o le vaenga o afui. O isi vaenga o mai au ona puipuia ai, ia mawhatala noa foi ma a kampania lo ma, ia auane i lato take advantage, ina o tātou tangata whaingaluenga, vaenga o manei o lo tāpena, ia le tātou taiala, ma le wha moe ina ia mawhai ona wha mai ai ina i le masina nei, ia mawhai ena roll out pe ona iai, na whaali atu, ia apewila. A ia maua se teimi a mata ona tāpena, ia tātou i tū malo, e tino fo ia o onga, e le tātou mtangaluenga. Ina ia mawhai ona whaatino i, e pe ona iai le wha moe le tātou malo mole nei a tina. Nau whionga le whongwhitalai, ia o se sosoani atu lea inisio, ma tā upu i sa whapeana la ngai sui a whaipule, ia whaftai atu ai fo inu tangaluenga, i le lātou tapenanga, i mta upu mo whapeona, a le ngata o le tala o le neili poti, ia a whaatino ina fo i o ngaluenga, ma sosoani mai a wase, a tina e molo tātou o tunu, whaftai atu fo i le tai o le komiti, ma le komiti malu, ia mese le pa ia ma le lasi o le tātou Fonotaga le nei aso, soifua mai manuia. O te... Tau whianga le, whangwhitalai. Se tūra mai sui o vai mangumutas. Talai moli le ngang whaftai le, nei tu malo i le, saunanga matano fia le, te teifono, hia me se foi le minista, ona e sa ta ua foi nei tu malo le, tūlanga le, le lipoti le fuin sauno le, te teifono i momeo lui tau. Ia le alau sauno manino le, whionga le minista. Ona tūlanga le na mai komiti whai mai ele se malo se anga whatūla whono whatanga ina i le tanga luenga i tau whio business. Le alai moli le ngang whaftai le, ele a whionga le minsta lewa tau manino. O le iai tūla whono polo iai le malo se anga o le matanga luenga i tau whi ai. Pio le nganga na sa popo e ele nei sui. Lana le whanongolongo le matanga luenga. Lono winga le whai a le oe whai a se singa mwhapena whatino no business. Tau whinga. Ai le oe se malo se anga whatūla whono. Le ngangala alfaftai al nei sui usfono. O leo manino le mota le nei ma saunoanga matangofia le ofionga le minsta. O leo le vana i eitu la fono i tono le mtanga luenga. E mawhaiona tau fia ai pe amau atu e le awasiasi le mtanga luenga. O leipa ni pisinisi man tūlanga ni company. O loo whaatino ina lau onanga i au noa ma se usta i o tu la fono le mtanga luenga. Mo loo nganga whaftai le ofionga le fungtalai. Alo, whaftai. Ia tule mai le ofionga le telefono mo le lafu. Leo te tau ma watu lo whionga supa mia pio sidia fasalanga numero 5 le te fia salmo ia ia o lea la wala whionga e whaina to e kawatu steibi pa to e boso o avanoa a la fuatu e whaua ngal benga al fono ia ma le lo te mi mulmuri ia na wa ma foi na tali mo mo ia ia manga ia foi se update mai ia nga manga ia le te tu le mai lo whionga te fono mo le lafo Au vionga le whangwhitalai o te whaatu le lafo. Na ia whamaunia e le whono ao le pepa le Palemene lua pa lua tolu. No mela se lau su malwha. Li poti al komiti o le vaenga tau te mau ainga i le pepa le Palemene lua tasi pa lua no mela 5 Li poti wha tausanga le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Mo le tausanga wha le tupe lua pa lua tasi. Halua sui malu mai whalalili numero 2, pa pia whasaleanga numero 2. Sili pa la whamaunia lafo, o e whina ngalo e sau noa mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O ta pala u whionga sui minsta mo le lafo tali le malo. Nau whionga i le whongwhitalai, o te whatu le lafo, ina ia whamaunia le whono au, tali le malo i whautuanga al komiti. O le vaenga tau le tomau ainga e pei ona o tō laulauina. Halua e le whionga le minsta sui fua maloloina, wa pēr le whionga le minsta o sota inga. Sili, po la whamaunia le lafo e whina ngaro e sau noa mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tato li poti muni. Pepa le Palemene, lua tolu, numero iwa sumarfa. Li poti al komiti
o tula fon tu mau ta upu tau whainga pālota ta sanga ma tō whinga whae i le pepa o Palemene lua o lua tasi lua o lua numero lua sfutoru. Li poti wha tau sanga ale ofisa o loia sili mo le tau sanga wha tupe lua o tasiva lua o. Ia lua pui tasi pepa o Palemene lua o lua tolu numero tasi fitu tolu. Tali al malo i le pepa o Palemene lua o lua tolu numero iwa sfuman wha. Li poti al komiti e tu la fono tu mau ta up to whainga pālota, ta sanga, ma tō whinga whawhawai, i le pepa Palemene lua o lua tasi, lua o lua, numero lua sfutoru. Li poti whaltau sanga, ale ofisa loia sili, mo tau sanga whaltupe, lua o tasi iwa, lua o. Tu le mera whiunga te te whono, komiti tu la fono tu mau, ta up to whainga pālota, ta sanga, ma tō whinga whawhawai. Laua whiunga le whongatalai, o te whātū le lafo, ina ia whautangia le whono au le li poti al komiti o tū la whono tū mau, ma tāu putau whainga pālota, tāu sanga ma tō whinga whare whawai, o lo ua tu ina atuai ana sa i lilinga, whautuanga mai unga whono. Whalua, e sui mamalu o vaisingalu numero tasi, whapeanga ngai whamaunga numero lua, whaleata numero tasi. Sili, pola whamaunia lafo e whinangaro e sa unua mani ioe. Au e se le ai. Ua manu malo le ioe. O tapalo whionga te te whono, mo le toro lo wino sa ili linga, whautuanga, mai ngā whono o komiti. E manatu o lea ua pupuni vai ali e te tala vai ola. Ai ua tala rupelele foi le Malae o sa tuala i sala whai. Ai tala leo malia le alo le tui atua. E tali tonu fo i o tātou utu vai maangalo i se eti le nei tae ao i le pule ao le atua foa. Malona mamalu e mali o langi tafta whailangi ina ua wheiloa i le nei Palemene i maunga o ao. Ai wale o liu lau mea. Hia whono whapil whaftai lau whionga le whongwhitalai taulanga si tia le tapau sili le langi. Na se i o utu e tu iai whai te toa le langi a te tala mailo na nganga pa ia. E to iai tātou i walawina. Whaftai atu iulo matanga luenga, whapea foi lau whionga i le tamaita i loia sili, whaftai atu foi lau sunga le whawhengainga ma lo whaletua o lo tātou mafuta pea a wanga luenga whai le nei Palemene. Ai tu lai ma le awa tele lau whionga le whongawhitalai, whaftai tele mo le awa noa tu ina atu ai whai iau masui o le mātou komiti, e whola sia taunu unga o mātou saili linga. O ni whautuanga e maise o mātou i ngā whono. Laua whionga leo tō tonga o sa i liringa le nei komiti, sa ilo i na ile li poti le nei alo ofisa o le loia sili mo le tau sanga whale tupe, lua o tasi iwa pā, lua o. Na whamawina le komiti sa tuai ona tu ina mai le nei li poti le whono au. Sa toi whamanatu le ofisa le tāua o le muli ta i o le taimi whātulanga ina. E tu uina mai ai le nei li poti. A whaanga solo ai lo i longa al komiti, sa whailoa mai le ofisa o lo tā pena fo i le lato li poti mo le tau sanga, lua o, pā lua tas, e tu uina mai le Palemene nei. O lo atangia le nei li poti vaenga sa mawhaun au sia e le ofisa. Whaatasi ai mafuafuanga na le mawhaun au sia, ai mai se o lo i tau ma whaafi tau li sa tu lai mai. Au whionga le whongawhitalai, e ono vaenga o le ofisa e au fiai mua, vaenga o le tusi tu la fono. Lua vaenga o tangi whaasanga le vao tangata ma mata upu whaari tu la fono. Vaenga e tolu o vaenga o pisinisi ma tu la fono wha vao malo. Wha o vaenga o molianga sori tu la fono pe o na yel wha msinonga whai tu malo. Vaenga o molianga o sori tu la fono. Wha msinonga mawalunga. Mare vaenga o au nanga lau tele. Laua whionga e ui o le tele o lu tau o le siama o le misela mare wha amai o le COVID-19 maleiva. Sa whia ngai male atunu. Ai peo na awhiai ngā luenga le malo. Ai na mātawina lava sa mawhai o na whaatau nuu male whaawau au nanga le ofisa. E tau ala atu ia na vaenga e ono ua tā ua. Laua whionga le au tau mawhai tu inatu se vā ainga lao au te tele,
I ngā luenga sa mwhai o na whaatino e le ofisa o le loia siri. Vaenga mua, o le vaenga e tusia tu la fono. Loa fionga. Na mai tauina le komiti na mawhai o na wha mai aina tusia ina tu la fono, ma tu la fono whaatontonu o le vaenga le nei i le taimi sa fuafuaina. E ono sfuma le lima leo whai o tu la fono wha o popo sa mwhai o na wha mai aina i tonu o le taimi whaatulangaina. Ma ua siri atu le lima sfuma le tasi, sa iai le tausanga wha le tupe, lua o tasi valu, a ngai le lua o tasi iwa. Ua mai a foi on tu whata sia tu whata singa o tu la fono wha le tausanga, lua o tasi iwa. Ma ua mai ona wha soa atu wha msinonga, le pule wha tonu, fono au ma le sosa iete o loia. E ui le lava lau fionga le fonga talai. Sa iai niso ngā ruenga whaatino sa le mawhai o na ausia. E au fiai le lei mawhai o na auina mai o tupe maua e leo ni la fonga. O le mafua anga lau fionga ono le tuai o na maua e le ofisa o tutongi o ana au aunanga. Whaatasi ma tusi to la fono o lo whaongaina. I le whaai uina ai o le tausanga whale tupe o lo o ilo ina. Sa whaai titi ai tupe na mawhai o na auina mai e le ofisa. E pe ona wha mawina ai le se furu ma le lua afe, tau se lau varu se furu ma le lua tāla. Pe a wha tusa i le lima se furu afe se lau wha se furu ma le ono tāla. Sa maua le tausanga wha le tupe, lua o tasi varu, lua o tasi iwa. Lua, paenga tangi wha sanga le vao tangata, ma manatu wha le tula fono. Au fionga le fonga fitalai o le vaenga le nei e ngafa ma le tu ina atu whautuanga wha le tula fono. I lunga o tula fono lo whaafoina e matanga luenga, ma whaala potonga le malo. Na mai tauina e komiti e se lau whaas funmaliwa tau sanga mo whautuanga whaale tula fono, sa tau limaina ma whaatino ino loa e le vaenga le nei. O se si tanga e tusa ma le luas funmale tolu pasene, pe a whaatusa le tau sanga whaale tupe lua o tasi vadu, a nga ile lua o tasi iwa. Lea sa wha mawina ele se lau luas funmale tasi o tau sanga. E se furu whaale au whai o tangi fou tau le vao tangata mai loilonga wha whamsnonga. E wha sanga i le malo ma le whamsnonga o whanua masuafa. Ma o le au wha inga o ia ma ta upu e ta ua tu lalo. Toru ma ta upu o mai alo na whaatinoina. Fitu ma ta upu o manuia lona whaatinoina. Lua ma ta upu toi titi lava mai a. Ma le lua ma ta upu e le imanuia lona whaatinoina. Au whionga le whongtalai, e ono sifuru ma le lua fe whaase lau whaase fu ma le tasi tā lātu pe maua sa mawhai o nā uina mai e le vaenga le nei. Vaenga tolu o le vaenga leo tū la fono tau fi whaatawa inga ma tū la fono wha vao malo. O le vaenga le nei sa olo ia lona tu e seina mai le vaenga o tangi whaasanga i le vao tangata ma manatu wha le tū la fono. Ia mati o le tausanga e lua afes fun ma le fitu. Na mātauina le komite iwa sfun ma le varu pasene o kon kalate ma malienga sa mawhai o na whama aeina. Sa iai fo ini poloketi tā ua sa mawhai o na whaatinoina. E au fiai, tusi ta iala le ofisa o tupe ma vaenga e ono mo whaataunga ma kon kalate. Vaenga ka lua o. Tusi ta iala mo fe whaataua inga al malo tausanga e lua o. Ma pepa o tau fonga. Vaenga e wha, o le vaenga le whaatautaia whaamsinonga whaasotu la fono, whaamsinonga whaaitu malo. Lau whionga le whongwhitalai e lua afe se lau tōrus fumar wha, le au whainga o mata upu sa whaase e mai, ma whaatautai ai whaamsinonga whaasori tu la fono. O le au whainga le nei, e atangi ai le maua lunga le nu mela o sori ngā tu la fono. Pe a whaatusa i le lua tausanga o tua nai, o loo si iti ai pe i lunga. Sa tau mwhai le vaenga le nei na ia whaamai ama ta upu nei te tonu o le pirioto lo ilo ino nei pe i ta. E na o le iwa se laus furma le iwa ma ta upu sa mwhai o na whaatino, ma whaamai ina. Lawa fionga sa whaatino po kalame whaale au onga mo le vaenga le nei o lo ia whaapitoa, mo le whaatautai o whaamsinonga whaasori tu la fono. I tu e au fiai ma ta upu ma ta ngaluenga le malo, ma isi tu a inga whaasolonga o whaamsinonga e tala whea ngai, ma mata upu tau sori tu la fono e peon ta ua ilano. Tupe maua mai sori ngā tu la fono,
Au mai o tangata mai fafo mai mana o mi ailo i e whaatino ina so ta inga le vao ni atunu se lua. Vaenga e whao le vaenga lea e whaia morianga o sori ngā tūlafonga i le whaamsinonga mauanunga. Lau a fionga le fonga talai on se lau limas fuma le tolu le au whaamta upu tau sori ngā tūlafono na mawhai ona resi talaina tu tonu o tau sanga whaare tupe o lo o ilo ina. I le whaaiunga le periota o lo tala no ina i tolu se lau luas fuma le fitu mta upu o tapunia. Se lau limas fuma le fitu o lo ta lia le whaamae ina. O le oto o tonga i tu ai ngā tūlafono sa whaamauina e au fiai. Sori ngā tūlafono wa a fiai tangata fitus fumaltasi mta upu tapunia. Sori ngā tūlafono wa a fiai mea tō tino se lau tōrus fumaliva mta upu o tapunia. Fuala au whaasaina ma marijuana ivas fumalitoru mta upu o tapunia. Sori ngā tūlafono tau whainga ainga luas furu male wha mta upu o tapunia. Vaenga e lima o le vaenga au aunanga lau tele a le ofisa. O le vaenga Mulinu'u o le ofisa lau fionga le fongatalai o lo ngafa male tu ina atu le au aunanga sili o na lelei e lango a isi vaenga o le ofisa. Ina ia mauti noa au sia manu lau ti whare tūlafono le ofisa ua mai a whaata oto e tau wala atu au aunanga le nei. Pe o le pule ina o unanga, wha maunga, so ta inga wha teknolosi, o ala fua ma au wala fua inai. Ma le pule ina tangata whai ngā luenga, i vaenga tau se lendi. Varus fuma le lima leo wha iwa wanoa whai ngā luenga sa wha maonia le tau sanga wha le tupe, o lo o ilo ina mo le ofisa. Pei tai le aso na tā pēna ile nei li poti e na o le fitus fuma le fitu a wanoa na wha tumuina. E au fiai a wanoa wha kon kalate, whai ngā luenga tū mau matangata whai ngā luenga wha a vai taimi. O le onus fuma le iwa pasene o lau whai ngā luenga o ta maitai e tōrus fuma le tas pasene oli. E valu pasene le au wha i o ila tō lo wha mauina. Sa tu ua le ofisa mo nisi a wanoa whai ngā luenga ma fuafuanga wha le ainga. Wha matalanga tau tupe a le ofisa. O tupe wha tauina le tau sanga wha le tupe lua o ta siwa le lua o 5 miliona tau se lau ma le 5 afe, valu se lau 5 sfunu ma le valu ta la. O tupe wha tauina le tau sanga wha le tupe tu atu lua o ta siwalu lua o ta siwa. 5 miliona iwa se lau ono sfunu ma le valu ma le iwa se lau iwa sfunu ma le 5 ta la. Hao wha i o tupe na wha alu, i le tausanga wha le tupe lua o ta siwa le lua o. 5 miliona fitu se lau lua sfunu ma le fitu ta la. 5 miliona fitu se lau lua sfunu ma le fitu afe ma le iwa sfunu ta la. I le tausanga i ona tu atu lua o ta siwalu lua o ta siwa. 5 miliona 5 se lau fitu sfunu ma le wha afe fitu se lau ma le fitu waru ta la. Lau fionga le fongatalai, sa wha maunina le komiti lu i tau sa whea ngai ma le ofisa le nei o le loe siri. Ma o ilu i tau lava sa ria e mai ai foi i isi tau sanga wha le tupe e ao fiai. Mua, whea ngai peo le vaenga tusi tulafono ma lu i tau o le whaafai luenga o lo ia a mata. Ona o le maua lalo le numelo i la tau e wha au umai mata upu tau tulafono. O nisi o taimi e wha soa inga luenga isi vaenga mo le wha atino ina. Ma avea ima whaafita uli le nā vaenga i ala tau fo i ngā luenga. Lua, o loo tau mawhai e tā whiofi tangata whai ngā luenga ina ia iai pēr i la tau ua tele tau sanga o ngā lulua i lo ofisa. O le piriota o lo ilo ina, sa toa tele la au whai ngā luenga wha mā vai. O na o totongi o lo o maua mai i isi ngā luenga. Ua to i titi ai le vaenga tuai a ua tele se vaenga fou, whatoa tau a mata i le ngā luenga. Pui tolu, tu lai mai o le whale tonu le ngā lulu e whatasi o le ofisa ma le mata ngā luenga o leo. O le ala leo le iai o mana onga ina ia toe whale leia le sootanga, ma le ngā lulu e whatasi o leo ma le ofisa. Ona o se tūlanga e matua tā ua tele. Ona ua o mai lea lau fionga i tū na mai tauina le komiti le nei. O le vaenga le nei mo le sila fia le maota o lo wha vae atuai ana whautuanga a le komiti le nei. Mua lau fionga le fongatalai. I le mātau le komiti. O le tausanga wha le tupe o lo iloina. O se vai teimi au pito maa losi leo le ofisa. Ona o le maua lunga o le au whai o lo ia sa wha o popoina. E peo na iai awa no e tōrus fun ma le walu. Pe a wha atusa lea, pe
pe tusa lea ma le iwa sefulu ma le tasi pesene. E ui lea, o le lata le whaiunga le tausaga whaaletupe lenei lua o tasiwa lua o. Sa whaamawai ai lo ia sefulu ma le iwa. Ma o le toa tele o alii, e lima avanua fou sa toe whaopopo mai o mai le so na ilo le nai le li poti lenei. Toa lua sefulu ma le lua lo ia o lo whaatinoina le ngā ruenga. Le tasi le neo mta upu sa mai tauina le whea ngai ma le ofisa le tele o tausanga o mawai. Ma ese mafuanga e pe o tutongi, malangatu ia tunu i fafo, whaatasi ei ma le tele o ofisa ma matanga luenga le malo u whaatuina i ala tau vaenga o lo ia. Ma ua tō sina i ai lo ia ale ofisa. Lona rua lau fionga tūlanga lava o le uti o lo ia, sa whaamawina le komiti sa iai ni avanoa whaaskola sipi. Sa mawhai o nanga waa i le silia i le whalo ia i le tausanga. Peitai o nai suinga sa whaatinoina le malo ua na o le tasi ai le avanoa i le tausanga. Sa whamawina sa tausanga le ofisa ina ia toi tatala le avanoa. E anga waa ai lo ia malangatu e whaalau tele lo latu to mai le ngā luenga ma fo i ai le whaafita uri o lo ua tūla i mai. E vaenga mnumuli lau fionga il whaai unga o ilo ilonga le komiti na mauai. E ei whaafita uri lo a afia le lipoti e lo ofisa e fo linga tutusai mai si lipoti. Sa ilo ina le komiti. E leo manino wha ilo fua whaatatau o taunu unga, fua fuanga o ngā luenga whaatino. Ai meiso pasene sa fua fuaina. O pasene wau sia o fiai ma le lava o whaamtalanga e whaamanino ai a vaenga. O se whaale tonu le nei sa mai tauina le komiti o whaanga solo na ilo longa. Ma i aile manatu wa a fia matanga luenga umma ma ofisa o le malo. O na ua o malea lau fionga le fonga fitalai i whautuanga al komiti. I le whai e lunga ansa i lilinga e whautuina i le komiti o tula fono tu mau, ta upu tau whainga palota, ta sanga ma tō whinga whaale whaawai, le malo ina ia, whautuanga muamuang, sila le malo le toi te tala ina o vanoa skora sipi sa ma whai o na ngawaa i ai lo ia, e malanga tuai mo a o onga tau to mai whaalo ia. E peo na mai tau ina i ana ilo ilonga o le tau sanga e lua afe se furu ma le toru. Sa iai suinga a le komisi o ngā luanga le malo, lea sa iai e na o le to atasi le lo ia e mawhai o na ngawaa i avanoa whaaskor sipi le tau sanga. Tari tonu le komiti e tāua tele le nei avanoa, ina ia si itiare to mai o lo ia a mata, ma fo ia ai le whaafita ule lo uti o lo ia whaatino ina le ngā luenga i to tonu o ofisa. Whautuanga lona lua lau fionga, sila le malo se whaatula nganga po se awiwe whaonga ina e whaatino ai li poti whaare tau sanga le ofisa. Ai mai se o whamatalanga o ngā luenga whaatino sa ausia, ma fua whaatatau o taunu unga fua ina o ngā luenga whaatino. Ina ia mauti neolo o manino sa o ma atoa toa a o le itu ina mai le Palemene. Manatu komiti e te tau o ngata ngatasi li poti whaare tau sanga mta ngā luenga ma ofisa uma le malo, ia le ngata o awiwi e whaonga ina. Whaapea fo i whaamtalanga o ngā luenga whaatino sa ausia, ma le ausia, ina ia alofia le tu ina mai na o le ausia. Lanu whaairoilo, po le se lau pasene, e au noa ma whaamtalanga, e atani ai le moni o ia vaenga. I le mara vaenga mula li poti al komiti lau a fionga, lana whaai unga fono e whaapea. Whautua ina le komiti o tula fono tu mau, ta upu tau whainga palota, ta rusanga ma tō whinga whaale wāwai, le fono au na ia whaamaonia le pepa le Palemene lua o lua tasi pā lua o lua, numele lua sifuru ma le tōru. Li poti whaale tau sanga le ofisa le loe sili, lua o tasiva lua o. On whaamai atu lea sa mātou tala, alo whangia le tua lau fionga le whangwhitalai, ta mai tai Palemia o lo to e sea i Fonotaga ma le kāpeneta, ma le mamalu o le nei Palemene. Tuina atu ma le whaalo al tele, manuia le fono le atu. Alo, pātai lau whionga le te fono. Tulai mai lau whionga le sui Palemia, mo le tololowina tali le malo. Lau whionga le whongwhitalai, au te tola lauina tali le malo e whaaratau i whautuanga al komiti o tula fono, tu mau, ma taupu tau whainga pālota, tal sanga ma tō whinga whaale whaavae, e pei ona wholosia manino nei e le taita i fono. O
O le tali le malo i le pepa Palemene lua olu tolu numero iwa srufa li poti al komiti o tu la fonu tu mau ma ta upu tau whainga palota talo sanga ma to finga whaavae i le pepa Palemene lua olu tasi lua numero lua sultolu li poti whaale tau sanga a le ofisa o le loia sili lua o tasiva lua o. Au fionga le whonga fitalai tu saima le whautuanga mua ina ia toi sirisira le malo toi talaina o avanoa skola sipi e mawhai ai o na ngawaa alo ma whanau lo ia e anga i atu mua o onga tau tomai whaalo ia o le tali a le ofisa o lo ia sili e tali sa paia ma lango ina ma ave le whaafitai a le ofisa o lo ia sili i le whautuanga a le komiti mo le ilo ina le kapeneta ma le komiti o skola sipi ona e le ai se malo si anga o iai le ofisa e mawhai ai ona whaia nei no i longa whaapitoa mo skola sipi mo i la tau e fia vea malo ia. E o mai le teimi nei e le maua mai lava se tali mai le komiti o skola sipi e winga e le talo sanga le ofisa lea na tu inatu i le kapeneta sa talo sanga ina ai le whaonga aina o tupe whaasao e whaonga aina e whaatupe aia o onga a tawaiti a onga whaalo ia o lo ngā lue whaavai taimi i tutonu o le ofisa. Na tui na atu le pepa e le komiti o skola sipi mo le ilo ilonga talu mai te sema lo o tasi. Sa aturi lo pea e le ofisa sitali ma se whaiunga e o mai le teimi nei a e ua tuina mai le whautuanga e lei talo ina se Fonotaga a le komiti skola sipi. O le whautuanga lona lua tūlanga o le silasila o le malo i le whaatulangana po se awiwi e whaongaina ai, whaatino ai li poti whaale tausanga le ofisa ia mei se whaamatalanga o ngā luenga whaatino sa ausia ia e fua whaatatau o tau nuunga fuafuaino o ngā luenga whaatino po key performance indicators ina ia mauti noa o loo manino sa o ato atoa ma le tuina mai i le Palemene. O le tali ala ofisa o lo ia sili o whaamawina ma le whaafitai le whautuanga le komiti. O loo whaau au pea o na whaaleleia e le ofisa le whaatulanga ina ma le tuina atu o whaamatalanga i lana li poti whaale tausanga. O le natura fui lea o le ofisa o le loia sili e tele no e senga mai matanga luenga ma whaalapo tonga uma le malo o na e le whaatino ina e le ofisa nipolo keti. O le ngaluenga au tū lava o le tuina atu o whautuanga whaale tū la fono ma whai masui o le malo i mata upu tau tū la fono. Whautuanga ma manatu whaale tū la fono, tūsia ina o tū la fono, whaatino ina o morianga wha soli tū la fono, ma ilo malienga whaale tū la fono, ma kon karate mo ofisa uma ale malo, ina ia tausisia le manuia o le malo maontangata, o le a ilo ia tapulaa ale ofisa e tusai mga luenga whaalo ia e whaatino ina. Malenganga whaafitai lau fionga. Talo, sa noe lau fionga le sui Palemia, tusa foi o le tōlolo wina o talimanino o le malo, e tusa o sairiringa whautuanga al komiti. Malo lava mole, sa unuanga malmalama, ia, o te tonu fo ia o tele na malmalama le tatu mauta. Io e, wanga nā lava se mea leo manino la titi, ia la tuatu le avanoa, isi tu lai mai le sui mai mongo numero tas. Wale lengang whaftai no whionga whongwhitalai, tau whoele nei sui o le di poti muli whoele nei Fonotaga. Mule lengang whaftai le te whono ma le komiti, ma isi whoi o le whionga i le sui Palemia Itali. Ia e le mawhai o na tua le nei sunga whono le tāua o le mata upu foi po le nei foi mtanga luenga malo le fionga le officiali po le fionga loia sili ma mtanga luenga e mai taua mal tutoa le nganga fano noa na le lipoti le to tele o loia i le foi periota o fama vai sfuru iva loia o fama vai ia pe tau langona ile fano noa ia ele se pulito tasiale tangata ia ai ole tulanga ile tu alalo le nei tu malo ia sisilane le fainga malo ina ia mawhai o na whaamalia ina ia totongi o e lo a anga ia tu ile official loia sili. Ina ia ese a maisi lo ia le tato malo. Ona o i le tua ia ile nei maota. Ia mese fu ili malo ile fautua ina o le tato kapeneta. Ia mese Palemene le nei.
e pio langona le nao le nei tu malo e tuina te whaftai fo i le ta mai tai lo ia sili sa whafoina le nei matanga lwenga mai tau a maltatoa le ngangol nei tu malo ia le fo i le ngata whafoina o tūlanga i tau tūlafon a le fo i mo mai nei tupe maua tupe mama ia le nganga i o le malo o tuina atu o tau ina ia whai au nanga o le tualalo o le nei su usfono ona o le mai tau atu i tūlanga i soninga tūlafono ia saya se manatu le nei sunga fono e a mai se fautuanga le komiti asu a sisila le poti o fala au fasaina I was food tolu ia tulanga sai ai ia pe le nganga le na le nei tu malo sa tauna mai se tu alalo ina ia mafai ona si tia I lunga ni fasalanga o e maua mai so dinga tu la fono le nei la au fasaina ia le poti le poti suriva lo fulu ia le mautinoa mai lo le taimile nei po fia se si tulanga se updating ole tulanga o ai ai o le ngana fia fa fasilia le nei sui sfono le tele male matango fia le lipoti le fionga te fono a sila ile amatanga ole tato lipoti I luma aso fontanga e tasi mori mau tu fonga e ono no inga e ono e na fainga nei presentation a fea uma isi sui ole tulanga o committee o le whananoanga fo ale nei sui sfono a sila fo I tua le lipoti peto a fa e na ele o saini le committee o le fesili la le sui sfono vaimo o la mo le saini nei committee ia mesi le vai atu le pe mua le tai le tuanga ile o saini I mai si sui na te pe atu fuiono por me te le lipoti ale nei committee e pe le ala na fia mau ai se ma anga le nei tu malo wai te tau le saini uma malango lango le nei lipoti ale ai atu sila I tua e to la tuna ile o saini ai o le fionga fongftalai lango ina le nei tu malo tu alalo na ia mafai ona toi ave alo mfanau lo ngalu lu e nem tanga lu a to sila atu ile tu la mai ale nei foi mtanga lu ngale tamai tai lo sili ia e langona ia le fano no le to tele o le nei mtanga lu ngai tu e tato malo ai lango ina le toi tu ina tu alo mfanau po e foi lo ngalu lu le official lo sili ina ia ave ia fa man yanga e o fa fo to ia on ia lo fionga le fongftalai pauna manatu le nei tu malo e lango ina ile li poti matango fie ia manai fa fesili na e vene tu lalo fionga le fa misia to ile ngango le tu ile pala foi pa ia le tu inisi foi o tamali o le nei fio ango fangali te lenga ia na ia ul manua reu pena ia mo sila fia la fionga le minstao LTA ia ole tamali ile ole winga le tato mlai valele ia le o vala au ia ile tu ile tamali fo ia fa misia le ngango le tua le nei fo I tamali I na ia ul manua reu pena ono vala au pa ia le tua fa misia le tina lo tfano no ia e misia le tato fio anga male ia le pauna se manatu lo fionga fongftalai manu ia tele toenga le nei aso lo paftai taia mo sui malo mole fa lia fo lon fina ngalo malo paftai ia te tole mai no vionga le fongftalai na le lua nei vai ngai fia pasingano matas o ia se tala pe ona mau fo I lipoti le committee le ngang faftai le tai fono mal committee me se foi o le mtanga lu o le tulanga le I lo langona o le vaenga le NPO e iso u manatu na ona tu atu fa fautuanga pia pa to e fa tu mai le tatu vaenga le o le winga o le famtalanga wa le watu nei la lo le ngaluenga foi ma le tau o le AG a o le AG o le ala te fautuaina le malo I le taimile o lo no winga e pe I lo uia langona o lo ia I se conflict of interest tu lo I vaenga a tu la I mai ale vaenga le NPO e faile la tau ngaluenga na o se tu lalo ma se fautuanga e wa I lo tai fo fainga luenga pina le tasi al tau sanga na fatu ai le vaenga ma otilia ia ai to e rebuild pe to ia te va pena ai la le au na fatu ai ia ai tasi tau sanga ai to ves malo fa lo la lo fionga ia te tu le velo fionga le sta fatu
Talo sanga tua le suisi fa umi mele NPO langa o lai tau fasili sula po o lai NPO fa mo. Fa umi mele ngoi e malama le leila u forsanga matango fie. Yeah. Ole N for national, P for prosecution, and O for organization. Yeah, office. Office. Yeah, office. National Prosecution Office. Paul vai foi lele ave mta upu tau so nga tu la fono I lumo fam sinonga. Sa ole. Lo fianga le fong ftalai langa le ua ta ua nei tu malo. Ai malama nei tu malo te mina. Ole to NPO te mina. Ko to ave umba me la lo le HI. Ye pe le nganga na to fa manino tu ai le. Lo fa tino mai sa te mi sa ye to tau sa I pa ingo tu nai. Sa SLNPO, SLH, ai na ina to swingan na wa faale wa ave umbai la le control fionga lo yesili pe le nganga nai to so sonia to le ngale ofisili ngia maile le tulanga ole nei tu malo malo falo la si ofisili to la sui malo vai mongo numero tas o sui la tu la fon lo fionga fong ftalai wa la lo umal e chile tulanga le pe le nganga na le tu ina tue lo fionga fong ftalai se me fi se tu la mela fionga mista o le NPO le sa fatuina le lua fesulima. To e ripio la ia pe to e whaaleonga ina tu la fono la lua fesulwongo. Ai le I o mersui o vai maunga mua I mota. Ai marai foi le si o famula tutu e wa mai e le melenga la ngā mai sui I le saini o komiti I lipokila. A le mea sa o aia, o lai kokongia a laungi longa winga a whai le saini. Lo winga le iai mo se o komiki nga fongo. Ia e si le fola o fionga fongo talai le o ia matakia. Ia fionga fongo fitalai. E ko nginga o la ko ko. E uma ka fa se re fionga sta. E tu la melo fionga te tele tu. E ma ka fa se. O aso ia o sa fa ia ku I mai ko komiki re fionga le mingska. E le ai ma se ri poke sa ngai. A wai le ado ngi fongo komiki. E o le me sa o al melnga. A se sila. Sula. Mo se avago. Na mele lo lauri poku ka ngo sengia. Nga ke lango inga bale ma ko ri poki la ya se be o se ram ka se la psege. La o fianga de fo telai. Tono le fa fonga mai le fianga de telefono a tonu la o yesa na fa ma manga le tulanga. Ia ma me fo le stato mota. Ia se tu le mai le sus fono tomatai. Tai mo le mando. Ia, tu le e tue mo moli le anga whawhitai de. Ala tau sifo. Le fionga te fono, ia mar komiti, ia ele ripoti mai aea. Ia e mese fu le fionga le lo ia siri me la tomtanga luenga. E whata ua le fautuanga lona lua. I whatu no ina ia o ripoti whaltau sanga. Ona mai tau fo ilesa au mai fo isi o fautuanga I matanga luenga ia ua. Wa umona tātou tango fiala tau li poti. I le tūlanga lea e whata ua I le fautuanga ua. Wa ame le komiti. Ina ia mai o I o le lei ia tūlanga ia o outputs po o ngā luenga I te tau ona ausia. Mai te tau ona fiso o tai le lei ia outputs ia ma tātou strategy fo I leo le 5 tausanga le wa umana pahasia. Ina ia uma ele pa inga o te tau ona au sia le tele o ngā luenga ia na fuafua. E te tau fo iona manino ia performance indicators po o fua wha te tau e fua ia ngā luenga ia la wha atino I tausanga. Mai te tau fo iona uma tausanga ua sau atoa ma achievements amata ngā luenga. Ona leina tutusa leo le tolu le na outputs key performance indicators ma achievements. Ina ia mawhaina fiso o tai. Ma tato strategy lea na pasia. Il tausanga te anei mo le 5 tausanga I whata ua I ma amatul whawhitai o se mea te tawana tato to iloilo. Ina ia launga tasia uma mai li poti whaltausanga mtanga luenga malo. Ai mesela mtanga luenga ia ele o fofua ia ni tupe mama. Mo au nanga. Ia ole tu alalo lea whaftai mo lo ua manoa lau fionga le whaftalai. Alo, whaftai. Te tula mai sui o whala taim samtau. O fionga le
whangwhetalai. Mo le atura nganga whaftai na whionga i te teifono ma le komiti. Ia tu sai ma le lipoti. Pawanai vaenga e whawe atoa i se pesiri foi mas whautuanga nei tu malo. O le whawhita auri lea e au mai le lipoti. O tangata whai ngā ruenga. E leo se whawhita auri la i titi e te lea whawhita auri. Au le foi ua le lipoti e tua inga e le ofisa le vai whawhopo le ofisa skolsipi. I le whaia ni awa ngoa skolsipi mo alo ma whanau le tunu. Ai, o le whesire tu atu le whionga i te teifonu. Pesa samania la to komiti, le komiti o skolsipi. Se iau mai se tari manino le anga lewa, mo tua ia le ofisa skolsipi i li potia le teifonu ma le komiti. Ao sau mai tau i le foi sa whainga ruenga le malo. E le I whapea na whaia le malo po le official scholarship I whai unga le whawai rungo le ai o se whamaumaunga. A o whamaumaunga na na taimi. Ua matua te le alo ia le tato atunu. Eo, le sa whai ai le whai unga le official scholarship ma le malo na whai vai tau. Ia, se tu I titia wango scholarship mo lo ia. Ai mere whata ua I isi professionals o lo mo mia tato atunu. E pe o tūlanga na sa wha tino e le malo, le whainga wha vai le scholarship. O le isi vaenga I fia watu e se fisosoan. O le mai le lipoti, mo tau le aini ni lo ia fia whainga ruenga I le official lawyer sidi. E tau na sa I mai a pe o ani mafua anga mafua ai. O le isi mafua anga le au mai. Whapea wa o ia lo ia I isi matanga ruenga ma whalapo tonga tu ma o tian malo. Awa e tele tongi mwa manu yanga mawai. Ai, e te tau fwe ona I se Paul Kalame le official lawyer seat. E tau fiofi ai lo ia e wha moe e ru tātou malo mo ana ngā ruenga whai. A whai la wa o ia te tele o lo ia si nia nei tua I matanga ruenga ma whalapo tonga. O se tua lalo nei tu malo. E maa na ia le whao ngā e le official lawyer sidi lo ia. Wa le whoringa mai lipoti. O lo ia si nia ia le o atu I tua. A watau le aini si nia I tono le officer. E ma whai ona whai se Paul Kalame. Ma se whainga ma whai eo na ngā rurue whatasi le official lawyer sidi. Ma lo ia wa I tua I matanga ruenga ma whala poptonga. E whesosoani le whawhita auri le. A wa ore telo nisi taimi a whapea mwhauna whesosoani mai. Ia, o se whamama avenga nai la whionga le lawyer sidi ma le official le o le tātou lawyer sidi. Pe o se tua lalo le ta wala tu lawa whionga whongwhitalai. Ia ona o le tā ua tele o le nei foi matanga ruenga le tātou malo. Ma le ngang whaaloan. Alo, tai, lo, sao noa. Ia, tu le mera o whionga te telefono. Mo tari foi o nisio. Tāu polanga. Ia, mori whaftai, tu sae fo I o suius fono sa wharia whina ngalo I le lipotia nei komiti. Ia o whautuanga umama whina ngalo wharia, ia e whamauina le anga whaftai tu sae fo I o le sau noa le lipotia komiti nei. I le sui mua vai maunga nu malitasi o tara noi whama vai ngalo ia, mai fia watu le whamala malamaanga. Ia ono o tūlanga lea, sa o ia I susu e ngar komiti pe ma fo I se au na whamawai te lolo ia. Ia o le tali ana mai, ia e le ngata o fuafuanga whaare lo ia lavali. Ia e pe le li whaare tūlanga tau tutongi. Ia o le tualalo fo e winga I sori ngā tūla fongo ia sao. O le sori ngā tūla fongo e le mwhaino tātou lo le me tupu atai au. E le ai foi se rate foi lele po e mawhai ono tātou mai tauina se comparison o se me tupu lesi tausanga ma lesi tausanga. Whai ana mai sori ngā tūla fono e mawalalo le rate le ne tausanga. Ai o mai lesi tausanga. O mawalunga alsi I tanga. Ma fua mai ono sori ngā tūla fono.
e leo se mea la e whapea e iai se mesha po se control fo le i lo tātou atunu le tūlanga lea. Ai o le tūlanga whonua ia ma le mea ua tupu wali poti mai lo official lawyer sili. Ma whai ona tātou matai tū ina i le tūlanga le nā ai sao mai tau ina le li poti te le si tanga o sori ngā tūlanga whonua whea ngai ma le official lawyer sili. Vaenga, leisi vaenga na tā ua ia pea ise ana le saini e suis whonua isi sui o le komiti i le li poti. Mo le whaamaningonga e sui o vai maunga tusar whafsiri. O le afionga ia tea peato. Ia peon tau sila fiele to iai tona sa komiti whapalemene ono le soifua ua o lo tato tama e fionga ia tea peato lona soifua ma ua mai au na tuina maila na tusi whaamawai ia tiau tai fono ma ua o fo il fong fitalai o le mota. O le taimi lea ia sa tinga inga le ngase ma ua whai uinai ma ua ia whai uinai ma lona finangalo la whaamawai ese ma komiti whapalemene ono le soifua o le lava malos. O le tō whai ala uafo le fionga le teitai o le itua ngai ia sa malanga i malanga i New Zealand le vai taimi lea. O le tofaya fuyono sa malanga le malo i Tasmania. O sui al komiti nei na mafuona le awai ia ono tuangia a wha le malo ia masalo o tali le finangalo o vai maungano maltas. Vai singano numero mua ia o toi whatuina o le itutino le o le National Prosecution's Office. Salo la le o tali le finangalo o le suis fono vai singano numero mua ia sa whatuina le luota sirima. Peitai, ia ua ripio le luota siono. Ma ona mta upu, ma ona mta whaio. I leo tau ave whatasi e le official lawyer sili le taimi le nei. Ia o ala tau sifo whamauina fo i whautuanga e tu sai fo i o ki performance indicators ia o whamauina lo finangalo. E a veo se whautuanga i le komiti. Sa matau mwhalatai, sa fsiringi e le suis fono tangata whaingaruanga pe mafua i se a ona whamawai. E pe ana ufai atu o le aia tau lava lea le tangata ia. Soifuanga foi o loutou soifua mo uolai. Tātou te vava aia i la sanga i manuia le tangata lava ia malona si o manga whaale ainga. E tele nisi vaenga na siringia ia e pe ia o tūlanga o tutongi ia matūlanga pe ono o tā ua. A te tilo foi whaamanuianga mai lesi tu tino le malo. Ia e whapena lava langa o le nātura lava lea tātou i le soifuanga nei. Tātou te tau sinio mō mea sili, ia e mei sali tū tau whamanuianga. Ia e peo le tari fwai tau atu lea i le suisfono mai samatau whalatai. Ia a olo o ave lava le whautuanga komiti pe o tūlanga i o nei. Ona ua tele a tātou vanoa whaaskol sipi i le mta upu nei le loia. O lea ua pe ua manatu ua opu wina le taimini nei. Ai a fai fo se fai unga leo maua lua o tas tolu anga ile lua o lua tolu nei sfuru tau sanga o ta otol fai unga nei ina ia whaatatia ese. Ai sali rifar fai ngā malo isi fo i tu tino malo ina ia tia e mai eini lo ia. Ma isi tu tino ma isi fo i tu tino lo mna o miele avi fafo o to walo matato whana o whalau tele si rafia. A lea lava o ave le fautuanga malo si al komiti ina ia utangia le vaenga lea. Ia o mafuanga fo i ua mafuai ona whaamawai le telo nisi lo ia. Ia e peana o whaiatu. Le mawhainga tātou i loa le misteri o lilo le mele nā. A iai fo i si o manga iei sona langona la tō e fiaru ese si fo i si o manga mai al fia e lona fina ngā. Ia o le nātura lava nā tangata ia. Ia o le tali atu le mar whaalo al tele tu sai fo fina ngā longa la ngā maota. Anu ia lau a fionga al whangaftalai ma le fono uso le atinu whaftai. Alo. Tau whenga te telefon. Se tula mai lau. No, se tasi o sui o komiti. Ma foi no tula ia. E reo se la unga. Ana na whao popo le saunanga matango fia la whionga tai fono. O la tau e le awai i fontanga komiti. Ua whanoi malanga i fafo. I pe fwing tutoangia le maalo fia. E le mose se alaungi. E le kongi se alaungi. No winga. E le fwela se mela e sainge fo lipoki. Unga kere o maal malamba lipoki. Wa kere awa i fontanga. E le fwela masau alaungi e maua. E anga wha mangi o tūlanga le. Anga sa ungoa lo uso a mingsta.
le fionga le minister o tu o al maut ma mai le sai le fo ala mo le alo le ai le se alo ge mo aftai ya malo le manino le vai ngama se tu le mal se vai mo mo ta se me to po le ai ole nganga na watu ai le manatu na ole whawhetai committee ono le foi fato a maua la ia le vana le isto ina o te apeato mai committee ono le io ele te fono ai ole nganga whawhetai le nei tumalo si sila atu tasi le aso fatino ai lua i tula ale te leo tapenanga ai lua i tula ale li poti le nei la uia mai tau e pena sis committee e vai yaso ato e tapen ai lua i tula lena fatino ele nei pio le nganga na lena fesile atu ai a tulanga ia i le saini ma le saini pe le nganga le nasa fa pe ala na le saini si e te ena le poti ale la maua e le awai o lena malanga fa foi fontana le wa mauatu fa ftaia le fa natu mai i le sui malu ia o tato wai fa pena al fatirena fo tato ngaruenga ia e ia i tulanga e manino mai ia e foi tulanga fa le manino mai tulanga le wa mai tau fo le fa fo mai ia tai fono ma komiti ia mo le nga ilu mo tato ngaruenga o tapala fo nga sui palmia mo sa nanga disfo dismta la ngal mot ia paftai tele i lau fionga le fonfitalai mo le avanoa na ono toi fono fa pi la vai le tali atu o le tai fono o le komiti e tu sai mavaenga ia o le fa mavai o lo ia po le tulanga fo le wa si Tiafau ia nisi vaenga o le malo e fatino ai o nanga fa lo ia anisi fo o lo ia o nai tulanga taua lava o lo fa ino mai nei ripoti o le mafu anga wa lai no fa mavai lo ia te loi tele lava mafu anga ai o le mea wa mai tawina fo i le kabineta i le nei vai tau ia o le tūlanga lea o tutongi ona e ilangona o le profession ia po le nei a o nanga whaalo ia taitu tusa lava ma whaafo mai peo ni a o nanga whaapitoa ia o lo iai fo le whinau ngā lo ia wa a alu lo ia le private ioe e te le lava lon tutongi le tūla ia wa le tau lo ia la iai le tūla ia amata mai ai le lua se lau e o le wha se lau ia o nisi o vatu peo langona na o le whaase ese o lo ia mai le ofisa o lo ia ia na watula ia maua ia avanoa po tūlanga maulunga po ACO i tono isi matanga luenga ia whapena fo lea ona si tia le tūlanga o le tongi ia mai o lo tali mai fo i le ia nai lo ia nei i le mana onga fo i o matanga luenga ia po whala proputonga wa tofu lava le wha proputonga ma le lo ia i le position lea o le ACO ia te lo fo i isi lo ia ua whapena ona malangatu ia tunu i fafo ia mo le whao wino a onga ia whapena fo ia tūlanga o ngā luenga pe ona na au mai fo i le sui o Samatau ma whalalatai po i eise polo kalame fo i le o whaatino le lo ia na ia mwhai ona toi au mai uma ia lo ia i lalo o le ofisa o le loi sili te loa matangofia i o le winga o le sili lea ona te loa o lo ngalue le loi sili pai o i foi o lo iailo na langona e se tūlanga foi lene ia pe toi au mai uma lo ia mai whalaputonga ese ma mtanga luenga au mai uma i lalo i le ofisa o lo ia e mana ia foi le na pol kalame o lo tau whai ai ia o te loa se taimi ana whaamrino mai leo le whina ngā lo i sili ai le taimi nei o lo ia malava o lo ngā lue i whaalaputonga al malo ia whaapea foi ma matanga luenga o lo i lalo malava al vavainga ale tato lo i sili ma le ofisa o lo i sili o lono winga ia o lo ngā lue so taipea i le taimi nei i le so tanga vale leilea ia o le tali atu lea lau fionga i nisi vaenga a o le tūlanga o le NPO ia o lo iai fo i langona o le tātou whainga malo ia e aon toi whafangu mai se vaenga lea o se vaenga tāua ono o lo iai tutono langa ta iala mo le atinae o Samoa se tūlanga te taulava na iai se whaala proputonga tuto tasi at ailonga ai tonu e le toi whaingo ina o le NPO a o se singoa
ai o lo iai lava le anganga o le malo ia iai pia se whaalapuruputonga tuto tasi whapea mo le tau aveina o prosecutions a le tatou malo. Stai lau fionga. Ka para fionga te telefono mo le lafo. Fionga Fonotaga. E se mtau pu. Na si mela titia dia mo le atu le nganga whaftai te le fionga ile sui Palemene ia po le fionga fo minsta le wa mo tonu mai ale a le tua lalo ma fautuanga sa abatu ai e pawa resi fa popong ona a toi au mai malo ia nei lalo le official lawyer seat e te le tupe fa tino ai al terminei o lai mo so swani o lai to tongi ai e matanga luenga mai so isa la to lawyer ia le nganga na o mau mai ina e mafai ona oversee pe supervisor to lawyer seat ona mafai ale ona nga lu ne foi e whale tonu tātou tamau a inga nei vai tau. Ia au se whainga nai mwhauna so ni tātou official lawyer seat, mare angang whaftai. Ia, te lo le mani no sa no nga sui Palemene. O lo ia umalawa le ngā rua e whala tonga ma mai simtanga rung. E vai umatua lawyer sili. E le kau kua sui e whingi lako kokongi mingi me wapenga. E sosani uma i le lawyer sili pe a iese me mo mia. Ia, tule mai lau Fionga te telefonu mo lafo. No fionga Fonotalai au te lei whatuina lafo. Vele nei awanoe mo le toa le whaftai sui fono la komiti. Lau fionga le sui taitai fono le ngoa matua ale. Whapea foi la fionga i le taitai o le tua ngai mo le tātou ngā ruenga. Tātou whaamalo si pēr tu leile maa vatu pa e ua mota. Lau fionga le Fonotalai. Te whatu le lafo na ia whaamaonia le fono au au. E pepa al Palemene lua pa lua tolu numela ivas fumarefa. Li poti al komiti o tulafono tumau ma ta upu tau whainga palota. Ta sanga ma tō whinga whaavai i le pepa al Palemene lua tasi pa lua numela luas fumare tolu. Li poti whaal tau sanga le official lawyer sili mo le tau sanga whaale tupe lua tasi iwa. Lua ma le whaalo fia. Whalua, e sui mamalu, mai sa fata numero lua, o vaisingana numero tasi, ia whapea ia whaleata numero tasi, ma ngangai wha maunga numero lua. Sili pola whamaunia lafo, o e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tā pāra o whianga sui Palemene mo lafo, tale malo. Lau whianga le Fonotalai o te whātū le lafo. Na ia whamaunia le whona o tali le malo i whautuanga a le komiti o tulafono tumau. Ma tau pu tau whainga palota, tau sanga ma tō whinga whaavai e pei on o tōlau lawina. Whalua, le whianga le minsta whatuanga ma whainga whaiva of sili, po la whamaunia lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, malo whaftai, o leo tātou tō ai mai le ungo tātou ngā ruenga, ia malo whaftai o leo mai a leo tātou lipoti, ia o se teimi e watu se tala no fua, ai o ne teimi tāpala u whionga sui Palemene mo sausaunanga, ia o na whaumatu fwoi le no fua. Lau whionga le Fonotalai, o leo wa tala tuu le Tiafau le tō whātatala, o le lingo le vaitoa. O taia whātolu le pale alungana e peo le whaiva o tāpalenga. Wa ite le malama i saua, ina ua ngā whaata o le Tiafau. Wa mai au na si tia le atu le aleanga, i la tātou whaapolo ma le whasangi, o le whaaftai lea ma le vi inga i lo tātou tāpa au sili o le langi. Ona o lona anga le lei whaasoa, malona lofa le fatua o ia. Lea o tātou poto ai manu, male manuia ili nei tai au. O tātou whailo ai fwoi, ile manga whetau soifua, vai ange le vai tele o le whono uso le Palemene o Samoa, ia e tainane le tāpua ina mamala, al tātou watunuu. O te manatua ili nei tai au, le tala e whai le whaiva o malofie. Wa ano le pula, wa lono foi le tuli le tata. Mana tu foi le whaiva o whangatia o li seu, whai mai
ua whaai foi tula le lupe sa ili. E mafua ida ua asu poki whaiva sa whasau ai le Palemene o Samoa. Ua wha malo i le tō whae lau fionga. Le whonga whetalai, wha malo le onsai, wha malo le wha atotoa, wha malo foi le lava papali. Wau tau tala le ato pona pona. Ma ua tātou au mai foi wha manongi o se lolo i whiringalo wha lia. A wā le fatuina ma le toe a mataina ma le o le upenga whangota o pili. Ia a wā le wha talanoina ma wha amauni ina i tot onu o le Fonotaga nei a tātou li poti. Telefoi disi o taimi sa si le whalawhalawhaloinga ma luta fo i le tai i whiningalo a fionga i sui malu le mota. Ai a tātou tōba natu iai o nisi o saunoanga ma whinangalo whaalia o lo iai se whatuola. A pa ui le ele lei o le atupu maola tā lau ma mawai se baduia o Samoa ma ona tangata anuu ngoa tai au. Nau fionga le whonga whetalai, o li poti pei ona whafufoga iai le tātou atunuu, o tō lauina i to tono le Palemene, i iai le manatu o se ngaruenga taua. Sa whitaituna iai le Palemene a mese lau fionga, mo le tuai le nganga o le whawhitai. Ai lei whawawina lau whawhitai lau fionga, e au pea na utalanoa atu inisi o vaenga, e pei ona ta oto ai le se fesili foi inisi o sui, e tu sai mo le tūlanga o tātou bisnisi le sene. Ina ua maea matapunia le vaitaimi sa tu inatu mo le whaafuwina o le sene. Ua tu ina mai le lipoti a le nei matanga luenga. Ia peo se mea ua toi lua se furu pa sene. Le vaenga o le sene o lo whangasolo nei. Ia mo le o lo tutoi. Lono winga ua valu se furu pa sene o le sene whaafou. Ia whaapea foi bisnisi. Ua maea o nei loiloina. Ua uma foi ona tu watu ia latu le sene. E iele manatu ele i whaingofie le nei tūlanga i le mamado le atunuu a meise au whai bisnisi. Ele i whaingofie foi. Ai avadoa foi le nei teimi e watu ai se whaamalulu i le atunuu a meise au whai bisnisi ona tūlanga pe ona whianga iai le ofisa nei a meise le mamado le atunuu sa whaapea nao na whiwhio atu e whaafou a latu le sene bisnisi. E mole atu le whaamaurolonga ono tūlanga ia e tūsai foi o le tali mai ali nei matanga luenga e le i ato toa. Ia o lape ia o lo mato mai tawina ma sa iai lava le anganga e le tu e tūlai mai nei whaafitauli ia pe atu e whaafoua tātou le sene e le tausanga fou. O se tūlanga whaingatā pe ona iai ia iai lava le manatu o le atu lai mai ai se tūlanga le lei. So se mea lava i whaingatā e iai lava le taltununga e iu ina le lei. E tūlai mai ai se tūlanga o le atu toa, ia mai se foi le matangofie, e le i whaingofie le tūlanga sa iai, ia ai whailo atu ma le anganga maolalo, po le anganga fia foi, o lea lava wa tali mai le tātua tunu tu sai foi ma tu la fono, pe ona whaatala ulu atu ai le nei matanga luenga ina ia utangia. Wa ato atoa uma le whaatulanganga o tātou whaila, ia wa tele foi le information, wa tu ina mai, wa manino e foi le nei ofisa i lau whai bisnesi o lo whea ngai pēr ma la tau i taimi o la fonga ma taimi e whai i eutanga ina whapena. O le tūlanga i le mei ese o bisnesi le sene mai le matanga luenga o tupe o tute. O se tūlanga lea e ile manatu e au peona watu aisinga tala o le business license, o lo iele so tanga ma le awina o la fonga. O le tūlanga fo i o tū la fono uma lava i la fonga, i a whapea fo i ma
business license. O lo ilalo uma lava o le matanga luenga nei o tiute ma tupe maua. O lono winga o I leo lo ia I le administration ia po le whaatinonga fo i o tu la fono whaatatau I pisinisi ma la fonga ona o le so tanga lea. Pau lava le tu la fono o lo ilalo o MCO. Ia le tu la fono lea o le Restarina o company. O i la tau ia o lo ia I le tu la fono lea. Ia o vaenga o company. Ia o lo lai company ia mai fafo pe o na fasili I foreign investors. Ia o MCO le ngafa ma la tau nei. O la tau fuina ia I le pule e tu inatua ia mea fo I o FIC, ia po Foreign Investment Certificates, ia o la tau lo whenga ia I ma le tūlanga lea. O pisi nisi lava a Samoa moni e lo iese a fianga. A malanga se Samoa I fafo, a o lete I nei e le iese a fianga. Varana ai o tutongi lau taxi fafo, ia na toe a fia e fo I leo I nei, e le tūlanga fo I le o se double tax system. E ono fesilingi ai le tūlanga na o feo tutongi ai lau tax. Ai o le tūlanga ai o tangata Samoa moni lava o lo fai pisnisi Samoa, e le iese a fianga, e te malanga oi te toe fo I mai lava. Ai tu maupea le Restarina o lau pisnisi. O le whawhengi tā lo tu lai mai nei, o na o nisi o tātou, o nisi o pisnisi a mese la mo me o family business. E tasi le pisnisi, ai pe toa whāto o lima ia tangata o le ainga, o lo le stala uma I tono le pisnisi, o nisi la walala ma fio I fafo, o whawhengi tā ai, o na whaatino mana onga o le business license, le tuina mai lea o bank accounts, o IDs, o mea uma whapena, a tonu la I le whaafisili mai ai le sui leo whaasaleanga numere 5. O le tūlanga e moi, o lo iai le whaafengta, ia ai a tonu o lo mwhai lava o na whaatino. Ia o le tūlanga le nā, ai I le mawhai o na se mai le business license o na o tū la fono. O I foi o lo iai le system lea a le la fonga o lo taua o le RMS, ia po le Revenue Management System, ia o nā lo whaatino fo I le business license, ia me se fo I kaku revenue, o le tātou tupe lea o lo au ina. Ia na le pau lea o le tūlanga e fia pai e tuai le tū lea, o la whaau mātu sa o whaaftai la o fionga le whongwhitalai, ia e au peona watu le whaaftai le tāpua inga le fionga le au malu le malo, o no le mana atu la whaai whaifo le tūlanga o le tātou Fonotaga, ia mai se foi le fionga le sui o le fono sui to fia, ia le tamaita I Palemene I lava le tātou le whatasi, ia ai tātou tālu sia pēlanga na whainga malanga o na o tiute whaaru malo, ia lo whangia le tua ia sia pēa ma whatasi atu maia I tūlanga uma o lana whainga malanga. Mo le atu whaafitai le ia fionga Minista o le kāpeneta, ia whapea foi ia Minista rango lango ma le malu suis Fono'u malava. Lau fionga le taitai o le tua ngai, ia mo le atu le nganga o le whaafitai, man tua foi le tāpua inga taitai o I kālesia ese so se whatawhaitaulanga I Samoa nei, ia. Ma lau whaingaluenga pa ia le tua, whaafitai ma lau tau tāpua inga. Nisi foi o Samoa, whapena o nau mau I atunu mamau, so se tawhalo laulangi, ia whaafitai mo lau tau tāpua inga. Man tua foi tu tuila mamanua, ia mo li atu le nganga o le whaafitai. Lau fionga le whongwhitalai, ia, o le whaafitai muli lau fionga. Ia, yo e whaafai tele lava mo lo whaatotoa, ia mai se foi o whaatautainga o le tātou fono, ia, whaapea foi le whenga iai ma taita I fono uma. O komiti o le Palemene, ma tau sui se fono uma o komiti wha Palemene, ia mai se foi a officer sili o le tātou malo sa whaapena o na velo aso, ma whai o tau sao I tātou li poti peo na tōlau lau ina nei le Palemene. Manuia Samoa, manuia le fono a Samoa. Whaatai. Nalo, sanoa I lau fionga le Supalmia. Fionga le whangwhitalai. Ia, te tu le mai lau fionga le Minsta o whatu anga whangafu. Mana tue le whalua ina le saunoanga po le malilenga le fionga le sui Palemene, saunoanga au tū iai. Whai wai le tātou whono, ai le I malele lau fionga le whangwhitalai whaiu. Ai ai asi mata upu lau fionga le o nofo file muai le anganga mane loto. Fifi whaia ea le whaafitai o no le taurumanga le tātou whono. O e sere nei vai tau lau fionga le whangwhitalai o no lau whātou whala inga.
Talu mai lava na whiriwhiri le whionga te tai o le tua ngai. Ma le nai tu, wa sui langona. Sui foi manatu o no le mawhana whana o le tātou sota inga maha wala lata. Mai mamuli e tuai le ngā whaftai tele. Le usa no le whionga le ripa sui Palemene. Ia ia si mela I titi le ala o whionga te le mana o te alu e li whaiatua. O tātou le whatasi nei ma le sui o mai maunga tolu. Ua tu ualo na no foa. Ono se mata upu tu ngā ua tu e tu lai mai foi. O whionga whangwhitalai ua manatu e tau pena wha leo le maota. Ona ua li ua lota fia fia e vea mwhano noa. Ona leo to e angina na nafi. E ua to e whai fo ilo na saa. E le I whaiala na la unga whatau pau. E le I sao noa fo le maota le whatua uman whaila na whatau tonga la o whionga. O le ala o lo tula I la o whionga le teitai o le tua ngai. E o nai nāle tua whāna o na mātua wha o lolo maau. E lava mātou te olo olo pito waa mo mātou taun whai atu e fusi le whau o malo. O a fwoi tātou whi upo inga matala I lunga o penga o whamtalanga. Le lava tāpua I olo, le fwoi te tāpua I tūlanga tau whansino. O nai ai ale taimi o le tua. E peta I ane o le mai tau, I a pangalea tālo whae. O lau ato e au susuru lo I e tau tali atu na tā upo nai tu o le mota. Whale vai maunga, sa o sisa mau, o fusi mawhanua tanu e tau I sinave maulu matotua. Whale vai maunga le ainga. Fuata, e le tau whai atu. Le ainga len tātou whai ei upu. A umar pālota o e tūlei mai. O le nā. Ala le mele utu e whai. Ia e leo a ia lau puata mawhai ngā na ona mātou pipi yama. O mātou whaalolo mau. Ina nei pule mai tua ainga. A lea tau te awhiwhia mai ma tātou whafsa ngai. Teimi uma māsa uma. E tua oi le whale anoa maa ma le whale vai maunga ma whale ata. E tau sia lea tunu. Lau a whionga le whangawhitalai. O manatu o te le tu la ingu ngulim tā upu. Le talo whae I le tāpua inga le whale vai maunga tolu. E le inga ngana le ua belo le si tau. Watu ai pēla o whamalo si au uso. Tātou tā pena o le savali e le whatua tua I le tua sa mo utasi. Loto tele, tātou whatua tua I le tua. Le ngangana langa le tāpua I Samoa ma le tātou Palemene. Mai se fol tāpua inga whawhinga taulangi. Se tātou tau si yerfi le mu. Sunu I alo taua. Tātou aver whamui mo I le tua. So ni mali uso. Ia le nganga le mal whalalu whaftai mo lo ava noa. Talo, tau noa, I lau whionga le mista o whatoanga mwhai ngā whaiva. Ia mesi fwere whai loa mai le tūlanga lea, ia, maloa, whaftai. Ia, ele I maua atu na fōa le tūlanga lea. Ia, e whaftai leo whai loa mai, ia, leo e sao noa, tātou whame moe le tua. Talo ai le tua e mauai so swani, ia, mo whawhitau li fo e matūlanga o me whapea. Me lea, ia, tātou lotu tele, ia, me tātou tuu I le tua, ia, me uma. Lau whionga te te le tua ngai, te whia sao noa, pale wafo sao noa ngai malo. Whaftai o mausa mātou awa noa, I lau whionga whangwhitalai. A ole lei lau whionga I le mingsta o whatoang. Ia la ta oto mai pēna sao noa le whionga le whangwhitalai. Ia ta oto mai ia lau whanonga nei fo I auli. Ia si sila fo iai ia le nei fo I tū ma le tūlanga o iai. Ona e leo te fo se mama la mai nem ta upu pe ona fa te ia fo ona fa tu lai mai ni tai au ia ai tu lai atu si na upu e tau tan fai tau ai le sa uanga matongo fia le fionga ile sui Palemene manatu o leo a suni tau di tininga luenga o tatou Palemene I nei fo I tau a fianga I lava yaso ma le nei va yaso ma o leo o au pea nei maota ia le saunanga whaftai, ma le whionga I le sui Palemene. E le ngā luenga tere sa whitai tunga I lawa whionga I le whongwhitalai. Ia whapel maulunga nei maota. E ila le manatu lawa whionga sui Palemene o lewa maea na e sala mele lau whanua. O ma foi o na e ilo. Ma taia le ulu ola o tumutumu I longa. E pei o whitalainga I le ngā luenga la inga salva I olo. Ma lo whaftai fo I upu whala I au.
Ia le mātou foi mātau na vai aso tōna iatu. O mai nei vai aso. Se ua mai aona sia au mamao ma au lata. Ia ma leo wa e nei I whanua le whatama soali inga. Siri o foi tautai o le vasa. Ia ua whamalo le tautai ae. A le upu foi e whai le tūlangi sai. A leo ua seu I au vai maunga o maua lupe o le whoanga. Ia ua seu foi tumutumu maunga. O maua lupe o le vatea tea. Ia lea la ua sini mea seunga ua titi manu wa lava manu. I nei foi tau au fianga pe ona iai. Ia, mātou whaaftai mo tō whasa iri mālo, ma le whautau tanga loto. Ia, tai tonunga lele ua tū ale vanga le whingota ua tene ma sa liva. Ole vai aso pe ona iai, ma le tātou ngā luenga. Ia, e pe o whaapitoa mo le au whai ngā luenga le mālo, ma le whaatinonga o lātou ngā luenga. I lalo taita inga me whaamalmalunga le fionga I Minsta. Ia whapea fo I mare kāpeneta. E pēr na ripotia mai, ia lātou ripoti whare tausanga, o mata ngā ruenga, ma whaala po tupatonga. Ia, le au whai ngā ruenga le malo, ia, ua wha malo le ngā lulue, ua wha fonga Samoa, I le lau le liuina o tau ripoti whare tausanga. O tau ngā ruenga ia sa whaatino, ina fo I piriota ma le nāwai taimi, ua wha malo la le tau atai, ua wha malo le tau tua malo, ua wha malo le tau tua tunu. Ia e elo mātou na ngona, e le pa ufua lo tau wafu malingi, tau I atu e le atua lo tau ti ngā, a upu masani o nei e whau ai atai au. Lau fionga le whongwhetalai, sui Palemene, ma le maualunga nai tū o le mota, ia, o aangi ngā ruenga le lei o mawhai o na whaatino na fo iwa yaso ma nei vai yaso. Whaatasi ai ma se lang sua atu o le nei tū o le mota, fo I are vi inga I le tua. Wao ia e ou mea umalava, a tātou whapeifo, I o tātou ni au aunga le au ngā, ma le whaatau waa. Whamanuia le atua e lau fionga le whongwhetalai, maua lo malosi, maua le tō whama I le atua, ia awar whaatinonga o tiute, ma lo vala awina. I lau fionga I le sui Palemene, ia maulunga pēr la awina o le masina, e lau fionga, ia iai langa le leo le atua, I le ainga kāpeneta, sui whongwhetalai, ia whapea ia fionga I Minsta lango, I nā fo I tū o le mauta. Ia li ua le vai o tamaitai I le tū o le malu, ia whaafualoa ina le atua le sui fua ia fionga I whaipule. Mau fo ilo lātou malosi, mau le tō wha, ia ua le whaatino ina o lātou pito la au, o le angaia lea o le malo. Manu I fo mai langi, I le tapua inga Samoa, mai o na ao se I o atu lava I se e au pito I titi. Au nga tofi ale atua, o lo pono wa I whala au sautia o tau soanga I so se tafa le atunuu, ma atunuu e mamao, ia whapena o na iai le anga le leo le atua, mo o lo tau malosi, mo o pere tō whapa ia walo tau wala wina. Whaaftai lau sunga le whawhengainga marfatua, ia ua tātou whaatasi al nā vai aso o tō nai manei vai aso, ia wātapo ia o le whono uso le atunuu. Pamanuia le atua pato e fo I atu, patari watu I atunuu me mau, ia ta iala le atua I le ala. Lau au whainga renga le malo, ia le nā ua mautu watu sa mātou tala, wha malo le tautua matavela. Ia, lau susunga le whailau tusi o le whono ma lau whainga renga, ia o taulo tōno nofo tua vai, ia wale tautua ino le mauta man whono uso le atunuu, ia wha manuia le atua le tōnga renga. Alo whangia le atua le whainga malanga le fionga le Palemene. Ia, pia foi ia, nisi foi o sui o le mauta o lo sa ini matangi atunuu me mau, ia mai le atua se aso mua, tātou wheloa I le manuia, ilo nā lofa mro nā anga le lei. Ia lawa fionga le whongwhetalai, oi, tālo whai. Ia, ia fionga I sui whai pule o lo tāpena mo whamisinonga. Ia, oi, tālo whai. Moli mau ma le ami o tonu. Moli mau mo le ami o tonu. Ia, so soani fo I le atua I le tūlanga o lo tō walo atu iai. E lawa fionga le whongwhetalai. Mana tu fo ia la fo isa matou leo. E tātou mawai ia le upu le tūlangi la.
manu nā manu nei, tātou toi whiloa I manu, fo I mai so mātou leo, ola te mānoa mai atua, so I fua mai manuia. Alo, sao noa I lau whionga le te tei le tuangai, ia e pale au e foi le sao noanga le whionga le sui Palemia, ia me se foi le whapopo mai le minsta, le tuan malo, ia o te tono lewa whetau I fola, ia e le whailawa na tuua le tūlanga alo ia o se leo po se upo le whongaftalai e wha au mai tātou aso. Ia e fia wha leo ale la ngona le loto whanga e tia, mori atu whaaftai tele le whongaftalai pa ia o le tātou Palemene. I lo tau lau papale ma le onusai I le tau whainga o le tātou ngā ruenga. E a fua mai nāwai aso, se au mai le nei aso whono. Whaaftai ngā ruenga sa whenga ei ma tau komiti, tātou komiti, wha Palemene tasi ala I ripoti sa iloiloina, wha malo mo le whaatinonga o le mtawha ioi ma te tū o le Palemene. Lau whonga sui Palemia mo le pai o le kapeneta, mori atu le whaaftai, I le soaina o ngā ruenga o le Palemene, e ala I la o tau pito la au, e tusa o tali o le tātou malo I whautuanga komiti wha Palemene. E le lilo le tele o mtawha ioi o whia ngai ei ma le kapeneta, ai o wha malo whaaftai, o lo tu ina mai pēr wha mua le nei vaenga o le tātou ngā ruenga, ia malo whaaftai, whaaftai atu I sunga whono uma o le tātou maota, e whina ngalo whaalia, o upu e masani ai, e le sua se lolo I le se aia, ai o le telo suru, e mau ai fingota, o leo o toi u whaiva, e na ua lau saalo o tau whaiva, whaaftai tā pena, wha malo whai o whaiva, ma ua tau te iae. Ua mori mau whaafonga Samoa, e tātou tau manga, o lea ta manino le nā o le whaatau ina, o lo o tau wala uina, malo whaaftai, Whitai, e le ai lava se whaiva e asa ma se mau, pe a whai o sipa le la manga e le whatautai ngā whongftalai, ia I o tau a lofa mwha mangalo, tūri luma o statou ai, mo le tapo inga Samoa, a ia sili o se vi inga o le atua. Lea fo se ngā ruenga o le leon tātou whai, ia tū mauro tātou whatau waa, a ia tātou whae e le whata ma whatari le afio le nganga pa ia, e wha mua le tātou taulanga. Ua umalawa le tātou ngā ruenga le newa I aso, ai o lo tapo ia pēa o tātou whaiva I mauta nei, e le sunga le uauna whauina le atua, ma le whaletua, pasta tai aunga ropati ma le whaletua, ia ma lo whaftai. Ai whapea fo inisio le tunu o lo tātou mafuta pēa, ia ma mori atu le mātou whaftai, o putu sao, o le mori mau leo le tino la o tau tatalo, ma le tapo inga I alo whaiva o le Palemene, whaftai tatalo, wha ma lo tapuai. Ia sanga whamanuia le atua I lo urua wala wina, mo lana ngā ruenga, ai whapea fo inisio le mamalu le tino, o lo tātou mafuta. Le pa ia o whalurunga mtanga ruenga, whala tontu maoti le tātou malo whaftai le onsai. Ua se le leile sa le Palemene, o na o lo tātou olo pito waa, o le talo le Palemene ia tafatafa funga, ma ia tafatafa maongo lo o tau wala wina. Tapo inga, lau fionga leo malu le malo, ma lau musiofo, sui e fono sui tofia, ma lau fritua, lau fionga le whamsunasili, ma li tiutino le whamsinonga, whapea fo I whaululungo e kale sia kerisiano uma, ma leo whainga renga to tofia tala lei, a e teinane a inga ma tama ma inga, leu songa atu mua ma pule I tu au ma la taua, a inga le taima le vao fonti, e mo moli atu le whaftai al Palemene I lau tapo inga, ua manuia whaiva le maota nei, o na o lau tatalo. Le ase ka ngana lau Palemene o sala nei lua vai aso, ia mātou te wha maru lu atu, a lofa ngia ma wha mangalo. A la mātou tatalo, ia anga le leile atua ma sanga wha manuia I le tātu o tunu. Whaftai atu tautua whai pēa, am tanga ruenga o leo leo mpui, le pūlenga o unanga tautine mum wha lave tup wha fosei, ma le kampania Cool Line, mo le puipuinga o le saunga le mu o le Palemene I ana Fonotaga. E whaaftai at fo I le unanga a le mtanga ruenga, o so ta inga mwhaamtalanga teknolosi, e ala le tu e pi, mo le whaasalawina tu sa o tau manga le Palemene, mo le sile fia e le atunu, ma lo whaaftai tau tua, ia whaamanuia le atua I lo o tau wala awina. E le whaangaruina fo I tau tua, I le ao ma le po, ma le fionga I whailo tusi, ma le sui whailo tusi, whapea lau whainga ruenga, a le tau whaafua velo,
ia maua pea lo o tau malosi whawhauina mo le tautuaina o le whono usu a le atunu. O lea o le a tātou tau mawai, se ia ulia le isi a tātou Fonotaga le masina o me o le tausanga nei. Tāo sia ia le lofo le atua, ia mamoli atu ia aire soifua le Palemene ma lo tātou maota nei. Mana tua ane le taitai le malo, ma isi suisu fono le tātou maota, ia o tau tātou sanga molia. E se lava langona pe a maea tātou Fonotaga. O le a ea se tātou mea mawhai, pe ana whaapea le au mai le atua mai tātou. O te tātou sanga atu, le tātou tutu lai whaatasi, toi whaafo i atu vi inga, ma le whaafitai le atua, ona olona alofa o tau manuia ai le tātou Fonotaga i le nei lua vai aso. O mai aso mai, ia fina fina, le tawa le tawa uata, lo tatawa tua e, au mai tato. Saunia, le fionga le ministar, so fu maloloina, tātou te tālo. Na fiu Mose whaatalitonu whalao, i le mana o le atua, ma le whiau saia moli moli ina i awa eselo nuu mai ai kupitu. Tasi alme na alma Mose o le to'o. Talai le atua Mose la foi lalo le to'o. Lafo i lalo le to'o ma liu ngata. Lalo winga le mea o le Tiafau. Toi fitalai le tua Mose tango e siu ma le ulu ngata. Tango le Mose o whapena na whai ma liu to'o. O le whiau moli le Aso e tātou te le tua le menei. Ai ni whawhitauli ma ni mawhitianga ma ni whale tonu o le Palemene. Lafo ese mo tātou lima. Lafo lalo. Tango la ia au mai mesili. Ma mele lei. A wāle savalinga al Palemene ma tai o le tunu. Ile lumanai. Tātou tātou.
Fia lava o mātou loto le atua le mātou te mā. Wa sa mātou te tonu sa e loto le toi I ulua I taimi o le mātou Fonotaga. Le liuliuina le tō whā ma le whautanga le mautane. Sa mātou te tonu sa e le tū la whai ai mātou. Sa e wheso soani ma musuia sui whaipule uma o le mota. A wale to wha ma le whautanga. Ai mai se le whongwhtalai ma le tiute ma le whaiwa. Ina I umanuia fuafuanga umalava. Mātou whawhtai tele le tua. Mātou whawhtai lo alofa ma lo wanga le lei. I lo whaatasi mai pēa. Mai au mai a pēa le malosi ma le ola. Ai mai se le to wha ma le whautanga. I le maota mauna taitai. A wā le whanousu a Samoa. Mātou mana onga le atua whapitoa. Ia e pui pui ma e av ese. Ia e te atu I sauanga o tina ma te maitai. Ai mai se whanau. Le ngata foi lea. O nisi o te maa o sauaina e tina ma ainga. Mātou wala au ilo o lofa ma lo wanga le lei. Ai mai se lo mana. Ina ia mawhai ona e te ina. Ma e whafo ia whawhita auli o tūla I mai lo mātou o tino. Mātou tu atu fo I o luma lau whio. Whaamai o onga o awhia ai Samoa. E ngata I te tele o whaamai o whetuleni mai. Pei ona iai le misela malkoviti. Ai mai se o whaamai pisi ma whaamai le pisi. Wa awhia ai e soifua mātou te ngata. O tuai le whaamai no le toto wa whaina whatuna. Le atua le mātou te mā. Ia e alofa ma e whesoswani mai. Ia e se matau ma mao mala ma puapua ngā mo Samoa. Ia wholau manuia le mātou sā le nei te usanga. Mana tua le malanga le taitai o le malo. Ai maise le au malanga. Wa le fina wina. Whawao malo nisi o mata upo wase manuia o Samoa. Ia e lofa ia maua le tō wha ma le whautanga. Maua le malo si ma le ola. Wa le fina wai. I le tele o manuia ma mea le lei a wā le atunuku. Mātou mantua fo I whaipule ma nisi o mista. Mātou le whatasi tele na yaso mātou vala. Ona o mai o tino. Mātou tu atu pe lau fio. Ia wheso soani lau fio. Mātou val au o Samoa au. Ia iai au whaamanuianga. Iai le malosi ia I lato uma. Ai maiso mātou taitai le au le malo ma le masiofo. Le suiao ma le whatua. Tānga luenga o whaamsino ngai whaamsino sili a maiso whaamsino. Ai maise le lau tere o le atunoo le atua tuma. Ia tu mau mai lunga le nei Palemene. Le mātou ia manuia mai lau fio le atua tuma. Ai tinane le walo pele Yesu Keriso. Mawhanawhana ma le mawhatanga ma loa ngang pa ia. Lunga o Samoa ma le nei Palemene. Se ia o le whaavawau. Yesu e na o e o lo ma tau wha moe moe le wha lau la lo la mine ia pule pea ma se ia soa tono o e oli te lea mato. Whawhtai, lana mai la. O te whasisilatu, ua tolpo nei tau manga al fono au whaitu la fono, se au lia le aso lua, aso tors fulu me lua olua toru, le tu la iwa tors fulu tai au.
Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle.